so edunum wa fimpim yenu ene edunum na chese nyame ya dompa yeda na se wama adepa achie na max morning dew yede sumo anopa bia no sia ekopenum anopa no nkro na yeje mu dia ma sports park no weekdays ho asem ena meka no afe na wode wafidi ato ha yesi yeda wase nyankopon enhira wo papa ya enya asem enanso yebehye wo nkran an yebekwa homa no so ede apostle akodi nkomo yeba yebehwe ye news headlines ni mu enema etwa guade fontinten fidie no so ne nyina ye beka bom na ye de asom ewo dwumadie no so na se bia na op street vibe ana se wo pe tech ana auto tips ana wo pe bibia ebetimi abo no wakipi ude no going dia mo afidie no enda haseya ye nka enja ye billboard no ho ena fe almighty the people's parliament dwumadie no so betimi abo wo yie pa ebia na bibi ha wo mpotemu sabre no ye biemu a na ja won so ne ye de ba besisi ani e wa hase medin dia bena krantma muzino akosua na ho ye de eja na adom na nso adumara ye gumu kakra nya otu foforo ne yasim no de nyankopon ase enti no na kyese ebekwa homa no so na ye ne evangelist Solomon entry bosiakon ya the True Bible Church edana bemu na True Bible Church ya meka ho asemi eno ewo asamankese na kyese kopie mu apoe mantem dia enya asem keto akora enti apostle wo so no wa ready a ye de wasem wa chemo akwa abade ba max 89.7 FM max morning dew apostle tienka so me ma watching anopay so me ma watch pa radio asum ju nkam nyina na nkam tiefo nyina nka won so apostle na anopay die ye hye na wotwe foforo ase ye hye da foforo ase die na wo edema ye tiefo titiri wonu mu a wo mani enna bibi so na so nyankopon ebeye bibi ama wo manopay radio nshira wo na onshira matiefo nyina mo radio adomo ye juma edeboa Ghana man obibia wo studio honom radio onshira mo kasiye sira radio peja kasiye de mamo pa na radio nkoso amamu ni nkune mboro so ade nyina mu amen na radio oye no kwafo no o ma ye nsanso ensi famda anano pa no me kan semba kumienu edi akire matiefu nyina enimu se obia be mabu na wadum pempensu bia ohunu se asai ohunu se ejija ohunu se enyiye onipa wo brebia wotimi du sam pempensu no enti se obi kan sa na minua bia wotie me kan sa akire me a enye me nwunwa bebre na asedan kawurade nyankopon se eye wadwene na akodu sam pempenso no yimbi sa se anopai eye urade adwene no ana le kasem edi ewie wa kire nsem no urade nyankopon asem Judges chapter 11 ebitu abrantie bi ye frane Yefta Bible says abema we no oye nipa no nam ini ya utie me se yakase obi enam a na nya agoro utimi ya de bi ebi ate se wo utie me ebi a uwuska ebi o wa hunya de oto ne nsa etimi kọ oyese otumi ye o wa anwoden so aso ade nyina na ekuta be ma na urade de dom ni nyina mu no Bible say na oye oba dwamanfo bi ba ona me kind wa na me di hye nkura bibri awo say dia no wo nyina no na error bi ho na yi mistake ni mfi abrantie no ifi ni papa se wan ware ni maame ansa no fi asiasefo asafi soko enti dani besi ni twase saa ni ma we nyina mu no ejapadia na papa ne ye ano ti ase boy ne enjoy nyina no ni nuanom pamo no efri ho ano pay me ni udi nkomo na me hye wunkran ni bisao ensemi se ehefa na wadru ya pamo ya reject you enamfo yiwa mana
And then what about to say Yefta? I also know what to say. Now, what you train me, I did be free me once. As I didn't free one son. But they know how can see the man. Busumi mo, and you may be shreo. I fear you see me. What the fool push shreo. Now, I be about what me show and cry and say, send them for shreo, and now send them for Jawa. It's just in be 2 years they are. And that's whom you are put Jawa. In life, on Uncle Son of my dear Dibia to me, I'm a who say no correct. You never for car, or don't for with you. You ever for car, ABI, quarter crabby. Then fun to see a one crying, he 12 in crying, a quarter crabby. Will be able to tickets, need pass a quarter crabby. So do Cape Coast, now we see. I didn't hear. At the sense, a one or the embassy, a one or one or and you do what we see. Obi be do man kissing we see. And you need pay charter credit for tickets, no. And you know, never go to destination, and now never go to takra the crew. And the other fool be giant wako. Or Brian, you must shana mo to be asked. And to make us say, me prefer says, and someone making a cost was it remo. And so I said, I'm killed at the young couple say. And we are doing bread for time at the end, and nothing will be doing man Casimosino. Ne bread and a shady I have someone who do up a own sea. I was young one age of Wako. One were rejected. One way you are, into one is a no, I don't know. And your destination was own cow. Ujausi man Casim, but what he has got that. Into Koso. Me say, I don't pay. Me slow you ready mo. Now you ready a pushing nipa. No many pound water me. At the corner ni mono. Men kasa wakati. Mijina yefta semen so akasa chero. Mijina yefta semen na motivate you. Mijina yefta semen na tufu. Na ma se unkura ka chero se. Last week, one day, na it no at the one Bible see last week. He says, and you be do see Cape no. Last month, the same thing. Last year, the same thing. What should I sit in him? A bushiampo, a human. A son said, a BBC will feed you. If you want to say you are rejected, son, I'm a patcher one of pie. Who say be a catchy? Who say what to baby? Out of war. A break any dawn, I trust a side you see. And in your destination, no. And your one also be see. And your one last stop the mount, Dabby. Oh, dear, you are moving on. Oh, dear, no call him. Na sidan kawra di nyanko pon se yefta sem de yemi de minim se wani ate wo pa obi a wuti mi dia yefta enso retaso na de ye me arefo e wo yefta sem no mo se ye pamu ni fifie was rejected ye yini to twene ni pen ni nam e jane ho ko pie baby a okoto o how kasi mu Toda, you know, in Tiasim, a brow nine a piano. One am now proud now, what tone I am. And once now, better answer a pulley. I just ever come here from point fire. Yes, the Jenny Fee, you know, or could do baby, or the no could bore me pa, Bible James, or any people who for. That is it. We feel how mu akotong anymore. Sana to be. Me how you now frame when you let you know when you send also was what to how from was what time I need you now only say any yai sana to yefta sa neto yefta na essence na any destination ho essence na enye
na fiase nyinaa ɛne saa destination ɔhaw ɔfiri mu wasan so akɔtɔ amanneɛ mu ebia na me ne wo kasa bosome yi mu na wɔtwe yi mu wohu no sɛ nneɛma gyigo yi nneɛma ankɔ yie nti wode wo ho afiaseɛ ɛhyɛ drugs mu ɔdɔfo a wotie me mefa saa kasa fidie so abɔ ne nkae akyerɛ wo sɛ awurade kɔ so adɔ wo mefa kasa mu yi nso akɔ so aka kyerɛ wo na mɛkɔ so abɔ ne dawuro na mahyɛ wo nkuran sɛ gyaa drugs no mu to wɔ ɛsiane sɛ ɛhɔ nyɛ wo destination ɛhɔ nyɛ wo destination. Evangelist Solomon entry Bosiako, the True Bible Church ya eno ewo esamankese epoye mantemu anope yebeka se nyankopon hira ye de wasenso se gya ye frɛ wo wababegie so na waboan ahye ye nkran na wotwe mu hira wo so unhia won so akoso ya de na wo ka che evangelist ne apostle nyame hira no ye da papa no kwase da ne abre nyina wo mogye ye so ye da wo ase no kwase ye da wase Ebusuya Max 89.7 FM Max Morning Dew no wasugusu a ejabu utie yen enti afe na wode wafide na to ha wonye late kura ya danya me ase awie no ewose ekọ na yekohwe ne etwaguo ewokowa krata ene ehonkro ne banyina na yebebo yani ede abura ade fontenten fidie no so enti bebi a wo bia say ye new WhatsApp channel ehonso yebo ewura ho ensem no efoman konkro Ghana nko a ho dia ene yebemodi abo ewura ho de bi abesomo kan hu say ye twagu live ewo YouTube ye Max FM Ghana brana woni yen emedi kasobo mu ewo ho eya no WhatsApp notification button no so na ye ba live eja wonso utimi ni aba bejojo na afen so subscribe wo subscribe so a eno so timi boa pa amadwumadie no ekwa nanim akoso ya na watwe die nsema sisi o nyane se wo kani ebinsu mu ogrem ebinsu mu awreho dia awreho ni dia ni kan dia chese wo dwe ho a wonti ase ensa no dia dos we ya miss feeling miss feeling ensa no dia dos papa wo shase na me shase mu awreho sem hifa na wo fa ma me shase free BBC was a British boxer Ricky Hatton dies age 46 na chese ukopie mu ewo English abrochima mu a kuturukubo ni bi a wo hwa ne din eni Ricky Hatton eneyi aba betodwa se wato nananom ewo ense do a Hatton edin ni ye Hatton wato nananom ewo ense do a emfinhia a wonya no wate asefo asase so eye emfinhia no aduanan ensia 46 years ena odin no wate asefo asase so eneyi aba betodwa BBC di aba se wato nananom ewo ense akosua ye nka bi nhemu enu na ye wo hwada ena chese utim se ubowura Max TV ne Max FM ye page wo Facebook an sama hwiagu ho pa ya enya sam ke 20 me family e de free Max FM other channels bebre nso de atodwa 1957 any graphic online chese me kasa me kan da je beboye draw so papa na enrada ene beto odwa se yenya apostle Kwadwo Safo Kantanka bememu waye na dwuma mfinhia makomako aduosonson 77 years eja nyankopon atonsa afre no nti nenu ade na Ghana yedede obi a o se o na a Black Sunday enumo ena maame Adwoa Safo akane na ja woginam dom kwa benyamra hyebedwani de beto dwa se aw me papa na akora na ano ya wada o September bosumi da na etoso edu baako
ɛna wɔto anananom ɛwɔ ensie do na kyerɛ sɛ papa wɔ firi mu dadaada mpacho munyi ye no nea mode ato so no ɛno yɛ imam ɛno mɛka ho asɛm da akosi ahwade munyi ɛno ansa me ka apostle kwadwo safo de no madama media etibra YouTube na bɛhwɛ sɛ ye papa wada ne benkum so enso agya ne bani mpɔn ma me Sarah adwasafo a esquire kanidi ho ɛna ɔde ɛto dwa ɛno ada sɛ oh papa kora akura no sɛ na menye nsanie na no ɔmo toto ne ma afe na brewa yi puma kwa mu a wɔn atimi di announcement no ato dwa goso ɛno ɔyɛ onwanwa wɔ hɔ kakra na oh ɛnyɛ ɔyɛ pani na pani nso de efiri mu a ye mfiti preko pɛ na mo keka saa la iwe kra no fiti ababe almost a month ago na Ghana for ye dia no papa ye wuto ma adwasa for kra ba abonte be ka se o da bi ne papa onyankoye Ghana for de omo no ku papa awu awrade se e ma me ko adu so die sa ye ko kan ya se ma mi Ghana hana ka sa I don't know she say ye nya me ya no boss sem so e anu edi jiri mako adio ye nya de ya no boss sem so na che say keka kono kure we 1957 de no na omo de ato ya YouTube channel no so betimi aba na de wa behwe bi wo se ne papa efiri mu mekire ma me Sarah adwoa safoa ana adwoa safo esquire kanidi ho wo se ne papa efiri mu na no September bosom da na etoso edu baako afenso na mpanifo atranse adwojo a edi date na kasa agya de na nkasa beto dwa se enrada enti no mo ya akọ ene hyede ne da aka na nyina so wo se wodam ase tini wo ho no na akoso ya ene wo wu anopa no pa se di to also free ya online platform no so say Zongo chief and 2 other residents shot in Okrase, a town near Adeso in the Upper West Akim district. Na chese ni nyina ne se ukopie mu e wo achim atifi doman tamu ho baabia. Zongo chief a e wo ho na chese Zongo fo nyina ehene ene enipa mienu bia eka ne ho ena etu aka wo mu ne nyina ne se mente me ho ase bia esiye e wo mpatamu ho no mu a chese ekwafa tututu oba ya ena neyi enam so ema Zongo chief ene etimamufo mienu bia eka ne ho ena ene etu aka wo mu asesi a report ede ewo de yanyante se obi awu demo etu ena asesi a ha akeka wo no yemfri etu asem so na gya we de ani wo no so kakra de na mama to aso kakra kakra ne tete anu firi ho na abusua enche ye nyina ye nim se na wotwe ayesim yi na agya asante hema wonya ne ba bi ko mpanifo de amamre ne amane agu kwan mu se efrid na wotwe ayesim ya de no kromo hye senka 18 fu ne mbo yedikadika nso wo bowura komase na yi a enya asam ketwa ne man enu akwa na akonfo mpanifo wo mo wa asante mantem eka wonu nyina ho bo ma kyese all night kese pa wo ye na enya asam ketwa na enura chire na beto dwa se ensamfo amakoma mienu miense bi wo hono ma eja ewo se wo mo de to dwa se de be ya Ghana fo betimi ade wo ho so pa ya enya asam ketwa enti wo ba ye YouTube channel na we me fa afri opem so me fa we edi free opem so enti wo mo de nsemfo abako mienu miense ba na ne edi kan pa wo de to sem emaba wa akoso ya ye yi a na wo mo de enkutu afa wo mba bi na wo ya wo se ni brabo wo mo de nkutu asrasra baabi no mo honam aye sochi ene aponi etia ne ti so nya asam ketwa ne ehonkro ne ba no mo so mo hia sade ma no wo ho wo baba wa kon wo beba na watade ehye wo pa atade no ense obi a wo kwayi asa wo agenda bi na wo komu no wo sa nipa no memma yie na se enu ne warning pa edikan wo sa nipa no memma yie na se afen so wo mo say no recording device eno de ka picture no hontim betimi de ato wo mo say no recording device including cameras, microphones, mobile phones won say pen bi wo ho no mo a eya na wo mo de camera te ho ketenkete se pen ketekete na camera te ho no a hyeda ye se de wo de ekura ne nsa no wo mo boa wo say sa niam ni nyina so wo mo hia bi wo ho na je said no recording device no afen so no etoso mienu drones are not permitted helicopter nkitinkitinkitinkitin ya yedi etwetwa niam a wo wiemu yesi ye hia bi wona na kwadu na se ho no manya sam keto akora na wonni pa ko wonnim
na emrapon a wonom de ato ehwe se de be ya abrewa be kwakura ententem so no wo ba be ha dia ene wonum so be ha papa ya enye asem ketwa afi was selected bloggers will be accredited akoso ya tie yo nye se bia wo fa wo phone a na ja wo temi da asi abra na wa ma akra so na wo ko debi selected bloggers will be accredited and granted access to the inner perimeters aha na je se anibra ba pa wo ma hwehwe hu se we die na adwuma wo die no boa emoman punto ko nanim enkonkotete obi a onkotwetwa mfoni ni ade but was so munya o passport size picture na boni bi du a yatimi aba abehwehwe wo accreditation no emu afi only TV stations with operational OB van ten year pa o no kwasem instructions no doso na je say e bi kura qualify tie and we TV station wa mam na uni operational OB van a onye so operational will be granted access to pass entry and answer bibisa na che say eniama ne doso ya kase kenkan ni nya no pa ya yenye nwie ne mo ne edi campaign se emaba wa dressing bachire enkompama tade enkoso opa yemfre wo ba bia menkomfa wo camera nkohwa eniama wo honkoteti nipa wo ho no mo ni nyina nso agya wo maka ni nyina agu fom se yehwe anim se na wotwe die yiyo abekoso ewo kumase no ebetimi awiemu die afen so school ene bang ne eniama nkae aka ho nyina nso ye toto ni nyina mu especially 18th no die ene na je se atobese no anya sam keto akora nti kakra wo mu na me de ato wani mu you we order from above order panya order zo ene yi order video baby fawe so say why you consider introducing computer-based training for WASSCE and BEC as part of broader effort to combat examination malpractice. Nache ni nyina ne se ukopie mu ewo eye wayekefo akachi a wonum kire se eye computer based testing. Nache se won se ukotro exams na invigilator na se bia examiner gina ho no wahwehwe wo ho se apo bi hye wo ho a omo se se ya nkofo nipa ne shada trust nipa ne bebre sa enti ye the computer based eni de se adefo so ye be fa abefo kwan so na je se wo kwa ye se machine o se dian yo ye de scan na machine an kase tutu botom se ne ye de best scan ni wo se ne wo be gina so o se no be ye wo dan yo nti machine no e na wo no e be consider se e be inspect se de be ya o mo be hu se apo bi enhye school ni bi hu ya wo di ra e examination hall akwa e ne nso ho ne se de be ya examination malpractice the thing of the past oh my God na mu yesuku ahodo no amu eto ebetumi etwa ene wadu wayeke ma mefa wo nso entwema na no ada na no Saturday kra ena kesa wayeke for Sunday beto dwa se BC 2025 placement release date no wo de abase nyame ya doma September bosomeda etoso edunso wa fempem ye no ne adonunum ya woni akora wo ba akwa BC ni bi na se wo pese wo ko check wa adie na wo ko check wi a aja placement no aye ready pa anya asem keto obetimi ayusu CSSPS portal no na wo de a check wo nemo digit no aye 10 enti e bia na wo ba na ba gisika ma mo ma me 9 digit a wo boa digit na wo ba akwa check no aye 10 ate so betimi ahwe na fe wo date of birth ne nyama kaka bia ka ho a eno so betimi aboa pa se wie be ewu kotro BC no apase no wanya school dia na kese October bosomi da etoso edunwotwe ekopem October bosomi da etoso eduo no afempim yenu ne edunu na imu ano wo betimi aha school na se a enye asamketo na emo ba warning kakra on the council placement no eye free wonso obi wa ha wose mema okapre mema o mana mema wose yenya sa eye checking placement is free and you don't need a placement checker card. Akanena na ka kwakoto card wa ha na ka debi se de wo so ma gunie mampa enye asem ketwa nti ne da ho e de ma BC fo no afen so akoso ya minia wo de to a wo de no so ene ga yenko yenim mame entwa so na watwi de in fact I was saying ebi asisi bebre pa o say Chinese actor Yung Minglong dies age 37. Me na was and how does I would in here?
I always say abrante be say me hu ni picture I ma reko papa minim say social media for no benya na picture mame a on betimi agogo you menglong I wo mo hwehwe ni picture emfa so say wo say uko play store a ho ye wo drama box real ha abrante e ba na drama box ni ye ni mu a wodi mu akoti ni ye papa ene Chinese blogger ene reporter a free Chinese eba e kire say abrante ye ne ne nanfofo enya party kakra e wo no ankasa ni fie ni resident ene nam so e ma che say ekowie a kire nsa twetwa eba mu a obi nim ne eba ye se no nso ensa no efa na ni so dudu so oboro dudu na emi say wo fa mpuma mu free to yo se dian yo ade e kye no 46 floor na che say oda woda fom ewo eye building no animu a moja nwunu no amana to nananom ewo ensie do report wa baro no se ebi ka ho na eche se ewi eche na se mpanimfo be san de more report aba na che se ye hu adekode airport yan nam so se na obi na kun no de ne betu wo se ensem se bebre ntie na ide ai Chinese actor ye friend no Yu Menglong awu a se si ana na odi wate asefo asase so mfinhia aduasa enso Fisher dress so. Na abusia ma menko Daily Graphic de bo krata ni mo. Na wohwe kesepa ede ni mo na kyese Ghana man penny His Excellency Yewra John Dramani Mahama ene ne wutimi se okura ekoso ya okura akokoba. Enti uba YouTube graphic de bo krata ne de atoso bo no homra ne se truth and accuracy every day. Enti kesepa de ni mo ye Ghana man penny His Excellency Owura John Dramani Mahama ena ja waso akokoba ketwa we akokọ utim se medium one ena odi kire Ghana fo nyina se enche enkokọ nketenkete no dwumadie na be hyase na hyase se ya ubehu se be se mfinhia miensa da yanim no obi ani wono mo be ka so kwakokra akokọ na mo fra bruchiraba efi se mrantia ni maba wa tu won ho agu ayi a wo maye wo adwen so be ye dwuma boa moman ni mpuntu ayeden akonanim enti ehu hia kora se 3 years a ede yanim a ebei ye be kwakokra akokọ nam ana se ekokọ force se da ya tai kan no ede aba wo man konkoro Ghana fi sa de adwuma kora se hase awie ya enya semketo so obi anka na komanto no yam na enkokọ nketenkete project no so no ede adwuma beba papa enti woni akoro wuti ba bi na wunya adwuma nya wonom hase se na no fiada na ode tudwa wonom hase se kinkon na kyese ja wani gye nkokọ yen ana se enkokọ adwumadie ho dia na kyese poetry no bomodin anafo ani bowura enkokọ nketenkete policy no emu ekosia ayo enkokọ nketenkete policy ya se rade Ghana ayo bi ni ma mefa we ntu waso o say Abronya arrest is not political. His case should signal that the police, like the judiciary, will not tolerate reckless political commentary. Hamza Suhuini, or a member NDC communication team. Not as it means, say, Abronya, Ukopiemu, or Buno, Mantam Nimua, MPP, Sonaman, your corny dear, Wodimwa Cotini Yepa, National Chamai, and a nay yen and Sema Posi Foss on a point, and I'm Nensembia, walk a car, a wabe Fontaine, Fidiano Sone, radio stations are hold one, and nay, or Bray a channel, any public as, oh, where the atom did ye, any quine say a channel, and I then a channel, I am a political, I am a manual semnia dear, and nay, and a year lawyer. Yeah, one was a member NDC communication team unimu e de atoja wo kire say chia ya chi eye abronye no enya political party asem enya amanyu asem wei eye emfanto ho a ye hwese ana posifo hwese woni papipiala wo besole akotena FM so obesole akotena kasafidie bi so social media so aka ensemo ensese wo beka enam politics ntin enya de sa politifo no ebefa na hogono so kora na sansem we nyina no wo de ba eye policy amamra ni mu a wo kasa asem ye sese ye chew eninti ya ne say ye political no enya amanyosem na emom reckless eye communication no ana reckless commentary no enya de sa posifo ebesoso sa ensem no so na nechi ne de enya de se eye amanyosem me fa we e de free Ghana Police Service one official page ya e wo Facebook ho e na me fa we e de free na otum se abanti a wo no wa hye jarabe atuntum
atade jarabia na ehye no wasan de paper white bi atani bottom na e wosoro ho no enti social media for mo fanto so maments pa na enya asam ketwa na enomwo era chese nkrata Ghana Police Service e de aba beto dwa e kire mu se Ashanti Regional Police Command ensa eka abranti a wono ni dinde Abdul Manaf ya chese wono ni dwumadi a wodia ne se defrauding in 4% sere yo mka ombrofo no wono no woba no wahwe wanima no waye ubukata saa lowa Manaf no Abdul Kennedy ho no waye ubukata no waje usika na sika ekodi ne nsam no aya $50,000 ya complainant de ba na jese nyasam keto wabu nipa na gumu pa enyasam keto ne se court kwa asetena nyame ya dom ya ma no 35 years imprisonment mu fanka ayi aprosifo nkrata ne ntoso and 35 years imprisonment ya de man so nkonko ye hard labor wonko mie na ni nkodi dwuma pa because ene $10,000 kura no so de besi di ho akoso anya sika ketwa na wutimi edefe wo bia je ni $50,000 ya chese yade a ha dwem pa na sade enkyeremu no aba no efiri July bosome da na chese wotoso be ye aduonu enso 27 July an investigation ne sha sien kakran be pim September 3rd no muguso chese dwum kura na still investigation ni guso na process for se wo bia du bone na se bia judgment nyama ya enwo bemu mu wo mra no ho na nkakran na kokode no mu nsuo wahu se free June July August September won se yensa aso ne mu ama no 35 years imprisonment as se wokwakoye dwumaden pa ya enye asemketoa na se dia asokwa circuit court editu dwa ya na wo kire mu se sa branch ya ya ma 35 years imprisonment no omu oduru baby a na duafie ho no wo mo ma na dwumaden se na asokwa circuit court ne kan wo mo ma na dwumaden pa fi se ekwaye ofa so je sa $50,000 no e free nipa kro no ho no wanya de ya chese Yewura Gideon Ahianyo Deputy Superintendent of Police and as Head of Public Affairs ewo Asante Mantemu ena nensa ehye sa enkrata yi ase menua mamemfa wei entoa eso we de mamengusua enyina eye abronye ne case no ababeto dwa say o say abronye reminded into Nsawam prison case adjourned to September 17th 2025 na chere se na no na court kwa asetena ye de eye MPP national chairman abronye bono ebe PM ewo assemblea bia na mfa nkomfa ma no na asesi a court no ekọ asetena wonum atu abronye case no ahyeda sesei September bosome ne da etosu dunson ya edi animi ye de no ebesan akopiem ewo assembly bia sesi ade ye koso a ya remind no ewo Nsawam prison eninti enkaibo ya ababetodwa efa abronye case no ho eno na yenko US abrochimemu yenko US abrochimemu na yenyina wedie enche bia na betodwa se abrante Charlie Kirk ai wono odini dwuma se youth activist just awutimu se ono watwe ne ho ben ayipa do Trump pa ya enye asamketoa ne nsam so okeka no se bia waye wadwen se wo be se wo ye ema ne mema enane adada wo be hu ana wo be keka na adwen akyerew wo ba wo yare na wo se o akora ehye me yam yikura no ma nya akora ne be wu mensu me wuntimi kwa kopa ba bi di akora to o nu akeka na adwen akyerew enti abrantie ya ne di edi Charlie Kirk yi wotimu se wagentre ha wa de fontinta fidie ne so pa ye nya asamketoa na no wo mo de nkasasie ne hyehyede bi sisi so ewo Utah University ya ewo US abrochimemu won ka bia nhyem ene so ote akonwa so a wode ne lectures no ne usual one na hyehyehye so saa na obrane so tabro sai ya chese wo so mo de kwabrofo kwansima 200 meters wote soro ene wo monitor owura Charlie Kirk atutuo ne kon ho piaw ya chese abrante timi to na nanu wo se do nanu ada ene gya wo mo de da no chese ne yire ni mpon be sun ya na enye asamketoa na numu na aproti force wo nsa aka nipa kora wodi dwuma yi na wo hwe nipa kora wodi dwuma na wode America flag ni bia tare na tade tuntum nim ene wa hyeche wedi ene social media for wedi munyi mutu ene wa eti bra YouTube na be hwe ni di ene Tyler Robinson
One once and walk the bonny way and any mufitana ya chin no. Bands and walk the bonny no I share space. At the America for flag be a carnival so and wash share over roll as a caddy gamby and why one when ya some could any two so you so yeno. Your sis will be a assassina. That's what see a brandy idea was saying, say you are not US, not baby. Sakura, what him you new crowd 20-something years. What him to about 200 meters. Manico will be quite man to an animal and see the day. One near one sniper, papa. Some 200 meters. 200 meters. No, Jinabro Sanso. And you're a sniper, and Timmy was Emma or Charlie Keck at one animal. I want to do not assembly see in Trump one. So any decadicadi who ya see you. Yachino na manfo ke kan say me se obi na ashutu Charlie dia sha brantie enti no so nkyire mu baba bia nso no ye de beso mo Max Morning Dew no eso ye de beso mo Max Morning Dew no eso de ne ma me nkomani me na we yemfamfiri ya ye di mo say lack of funding and trading has collapsed the movie industry. Actress Akwafa Ejiani Asiedu ai na chese Ghana sini twani ba ya nyina ya nim no refuse to grow ai Akwafa chese ade se wo ba movie industry ni modi mu akotini ye pa ne wo dia tudwa wo chese se e dia nkomo horo kra ye ko so wo fie he ya wo say sika wonum enya emfa nwura movie nim no ene entete ya mpempi ni wonum enya ansa na nipa bi mu atwasini no ni nyina aka ho bi ene nam so a ene Ghana yesi ni twa no anase ye movie industry no agu anase a collapse a adru ba bia adru yenti I was saying lack of funding and training has collapsed the movie industry. Akwafa Ejiani Asiedu actress. Hey, where you fear her no the better to move hand my question abeka na no wonder. Ye ha na dream. Na was the vice president of Benfo Professor Opoku Ajiman and a yesino wo ram pem edin we di. O wan brempon okay fine. O ro brempon kronko. Ewo commander important ho nya asam keto na no ye nyim se afahye kokko so important mo na nya asam keto o afahye bebrebe na asa afahye no omo shada de share September mu because so beti na we di na eno ase na kyese wo mo ahye no wo he ene ye wo hwe na taade ne na hofama wotimi se vice president ho efe papa efoni ni wo ha mo fanto so me wate ene na ya henche ya eheni enya asem keto ma me na efoni ni wo ha mo fanto so me bi ni ho nso de na mo hwe WhatsApp no so ebi da so mo ntam to so me ya kyese na enya asem keto akora vice president Professor Jenana Obenfo Opoku Ajiman na wotimi se ya hye no nyam kase tofra ne se ni di no ya yi professor ni free nchen a ya de owo abrempon kroko aka ho ya enye asem keto a enanum atra nkonwa ya wonum wo commander ene ne mpotem watimi ahye na no nyam kase se ya enye asem keto a ewo empotem honum nua ma memfa wei ento aso asem nesre I say Mandy, I used to crash so badly on Genevieve Naji until we met and she called me my son. I used to crash so badly on Genevieve Naji until we met and she called me my son. Whisket. That's what I say. Whisket. And then they would have to just say, "We say, you ready and preaching me? You may papa preaching. Apostle, who tell me I don't pay your bill? Or say, we want to celebrate crash." Oh, who's any part of a TV so could I do your cramp and chess and what to me, Jan or cock penny pan? Whiskey the say, Wabra, who Genevieve, those days Genevieve, I know a Genevieve. No, was it what crash what mammy used to see? Na crashing in that to call that crope. Wabra will share a year Obama for Genevieve Naji. Ya and commodidium in Casa Yemuno, Genevieve, a friend, sending back my son. Why any feelings in I then? Call ye, no crash ya no crash one so say ye do. What brother friend my son any atin canina call ye. Any about Yako, sending in near dreedy. Is it in my ding
na medaswa ewo vice president Professor Jinana Opoko Ajiman medaswa ewo na kachi na enano ada enokopie mu secondary Takoradi Naval Base ye okaka Ghana Navy for eho na wamodi on Memorial Day ehye so ate 35 years anniversary of bombing of Ghana Navy ship Yogaga Navy ship na ni din e de Yogaga na mfinhia ba se aduasa enum nie ya chese bombing because so a etete ade kura ya na enye asemke 20 wo hwese de na professor honso ne ho ye fepa akoso ya honso ma me ho ye fepa en wo kuta sa afra wa CB a ne wode ekoto ho na wo hwe navy fo no so ahofa ma wotim say yes wo montade mfita no so akono ne se wo baba ko edi ne ho mo a mo hwe YouTube mo mra YouTube Max FM Ghana na mo mehwade enti se no hu na so oba bi so nkosuku akwara ketwa no wa ya so brecha me ma wo hu na ni bu afua ma je se wa hu ababa wa polisi ni otepo nkoso wo de besre wa ma wangasa wo school kwa wo nko abeko ene se eno so ne wo ho no nanu ada secondary Takoradi mfori ni do so pa ya na enya sam ketoa wo hwe wo ho fama wo mutu ekurekura wo ne ade ade a utimi hu say yes 35th anniversary no ekoso ye pa Yogaga bombing 35th anniversary enya sam ketoa kora e wo secondary Takoradi nti Professor Jinana Opoko Ajiman eja kwagina mu eko share Ghana so enwonyam no kwasem mama for we into aso say NIA begins registration of Ghanaian children age 6 to 14 years at Premium Center nationwide. NIA begins registration of Ghanaian children age 6 to 14 years at Premium Centers nationwide. Na chese ni nyina ne se eye oba National Identification Authority ya MPP no ye card ahodo no a ya sese mpo de Ghana card na edi ahim no wonum e de atodwa a wo kire se wonum e be firase aye registration muno chia okra ye firase e wo ye mmofra no so na mmofra no firi emfie nsia ekosi emfie no dunan na ye firi wonum so aye saa eye identification card no eye Ghana card no na we no wo ya ejina hoje ejina hoje enti no wonum e be frase premium na chese ye center ahodo no a eho na ebe koso a we enye kona brebia wo ya ejina ho eji mami fa ba ko en free graphic online was London Foster jailed after using COVID loan to fund trading business in Ghana. And just a Ghana ni abrante kwa wano wenye mfishia no eduanan insia 46 years. Ya ni dia edapa swani Owura Eric Ajiman. Na Owura Eric Ajiman dake ka niema bomu ntansane ntanan. Inse wano no ni business awoye no wonya mfaso beye se amukwa de so Japan so pounds do mudi wose wono wonya mfaso be yese 375,000 pounds wose afibia ni business awoye no mfaso onya nti COVID ne ba sana sa ayedai atete no hana dwenti wafaso akwaji sika esono bo 130,000 pounds ewo UK mpanifo ne se eja COVID atwam hwehwemu ko so a bra Eric Ajiman sa na oboa we twatro ene se empanifo se ne yebese so ne pa achi ede na kwotwere mu ewo kukumu ewo UK abrochima mu a enya asem keto akwa we de enya asem de magana sa na de anim guase breye ya enya asem keto a se COVID ba ye no mo si wa ho kire obia no wahu nse Ghana ha ye no so mo de anim mo wahu oh wamu ye momo bi nso wo de wo akosia de nka bi o se no de no ye se wo business bi na ja na che se no no ye di na fiafiem kokofo bolo bo ni ma ye pase ma enti yim se onu se ni suba na ode ti Ghana ha mo kwaje bosia mo ntua ne ade ade twatro no onu so obetimi de akopie mu wo ha ne se UK de ene ga wutega na ma obi ma so asem yan aje se de wakwakotwe mu kukumu pa enye asem keto a Owura Ajiman Eric we de anya de ase oya ma ye obi pese wo ye yikura no a wo ma hwehwe ne nkrata mu ba komienu asan hwehwe mu biem ansa na wo mama no akwanya wo mama na akwanya enti ne ekopie mu ewo UK abrochima mu ena mabobo so ebi edi ama o se
wako tractor wo se ni business na wa ye no nya mfa so wo mu pa fa so onya afibia wa nya kwa no 375,000 o ma hwe so e di 130,000 pounds no so ka hu se mu odu sei cedi ni nyina ne dollars ni nyina o do cedi ye ka foreign na o say local asembe na aken sese enti no owura agiman aban ensa ka no e wo UK abrochimem yo me visit bebra agiman se mi so e ye monwura mu e wo eja ya ye die mu o say it's not true that Ghanaians are hospitable. We are only hospitable to foreigners. Uncle Ebo White, Uncle Ebo White, or activist. And I know what the Atuja watch they say, hey, Ghana for, and ya some more no muya yem yo. Muya munya ye muye bako say. Much that do, extra ayemuye, Emma nipa, one only a foreigner. Natima muni mukrum ni me money dear. Enya de say Ghana for extra do e de kire wonu ankasa ni nua Ghana ni e san say ensem aye a wo ba e koso wo man Ghana mu Ghana ni timamu ni menua ni menua no we no enkire do eno nkire say Ghana ye wa ye mu ye ema ye ho na mom ya ye mu ye ni ye kire ema afoforo wo bia wonu ni firi ne maaso ni kuromu ababe pie mu e wo man Ghana mu ene ye kire sa wo do no e de e kire na mom enya ya ankasa ye ho timamufuo ya eneyi Ebo White e de ensemi atuju koso ya obi wo ha faka ho na time no ekosen ayi o same boat nya asem ketua ma memfa we obi afaka ho ne enko ma de ne twa me de ne to ma memfa ento aso o say firefighter wo hwe firefighter ya ne ne okonsuo ne boy hina me de to aso na menyim no akonsuo ne boy hina o say firefighter nearly collapsed in a scene. Latebi Okoshi fire outbreak. Firefighter nearly collapsed in a scene. Latebi Okoshi fire outbreak. Not just any nyina say na no ada ya ukopiemu e wo Latebi Okoshi a Chinese warehouse a ehye ya ewi akire odumja adwuma yekuo no ekopiemu a wonom edum eyeja na say omobeso asem no po ano edi amaye no odum jadwuma ye ni ba ko a yesi ekoba se wo bo modin awura janimu se wo ko dum eja ne ni ade no eja ne bofa no so a nyame nko a ene nka o collapse ato eja ni ma me no so e de asem foforo aba nyame encha de ne nkrofo asuso onimu e de ni pie firi eye edan ni mu a sesi ade aba betodwa wonum e kire se eye ade se nka collapse na o collapse no nyame adom wantumi an collapse ama sesi akwaka na busuafo ho a wodi enchene ene maku akoso ma mefa we ntwato ye ukasa wuja na adio na we dia mefa e wo yen kasa ye page ya eno e wo Facebook me kasa ye page e wo Facebook ana che se Max FM yen page official one a e wo Facebook so e na mefa we e di free na wo hwe na tirisem na wo se eye yen 50 cents se mo kai 50 cents se mo kai 50 cents yen 50 cents wono no na di kan ni otoso mienu nso no eye Dr. Drew ni otoso miensa eye Eminem ena ni otoso nan eye Smooth Dog womo miensa enan ni we nyina no ma cancel womo concert bi ananka wono mo ba baye ya tese na ye world tour adenti a abrantia na me ka no ho se Charlie Kirk ya wobitimi ekogina abrosan tintintin so etutuo bo ne ko homa ntwana nanom ewo ense do no ne asie ne ne ato no ntino womo cancel womo world tour na yes na tese ahye wonum anuonyam abrantia Kirk no ahye ne anuonyam efise na ka ne nsem okeka ewo America brochimemu na boa pa ema America fo nso etimi esebi eni se enne fofia ntoata dwumadie bia na ekoso ewo Utah University ya ewo US abrochimemu no obi timi kotutuo bo no sa nti 26 ana yese wonu dwumadie o mahihye nyina nso wo mo atwitwa so kra ya na enya senketo wi abusua ya dan ye ho aba ye ba agyawa wani tua yensam no ne ye segment ni we di edo so ye pa ye ba ne aka bia nso ye de beka ho ama no ye ba sisia
Welcome to Monday Morning. Max FM. Max FM. 89.7. She needed on me to see you. She me by me mamunti ni zira. My yani amet with you. Our mama was sad. Anybody the other day see me my. And so and yani I'm in you. You're going to be would it ever be champion? ɛna wasugu so agya wotie no yɛde wase paa yɛhyɛ ase abɛpem ne na kyɛ sɛ wo ne yɛn na edi akyerɛtwie ɛwɔ yɛ kasa fidie no ɛsoɔ na wonim sɛ edu occasions sɛ ya ɛnyɛ birthday nkoa na yɛ a yɛbɔ mmɔden ɛka ho asɛm ebia no obi abɔ mmɔden ayɛ bibi papa bi ama wo wɔyɛ dwumadie bi ne ade wɔn wobɛtumi ne aba na nsɛn a owuo tetara haban so yi ebia no obi ahwere ne gya ne na anaasɛ ne nua nso wobɛtumi de nkuranhyɛsɛm aba ne aka ɛde akyekyere nipa kɔ no ɛwerɛ na sɛ nnɛ no sɛ wodi wawoda na kyɛ sɛ wo ne mama gyi a meka no ho asɛm na kyɛ sɛ patient ɔzɔkɔ ai nyankopɔn de afe baako aka patient ɔzɔkɔ Nigeria sinitwafoɔ maame yi a wanhwɛ a wɔti wani ase akyɛ wawi maame wo kae no tuntum tenten no ha enti sɛ mo wodi wawoda de a wo ne patient ɔzɔkɔ ɛna gya mo di mawoda na Samen Abdul Awudu ono so a Ghanaian footballer onso di wawoda yɛsɛ nyankopɔn enhyia papa aha na just wodi ne dwuma wa association football ya enye asɛm ketewa afen so wodi ede Zeblen idi won so sara won so udi wawoda yɛkasɛ nyankopɔn enhyia papa na just wodi ne dwuma as politician, university teacher and a teaching assistant what just say University of Ghana. Afen so Michael Helegbe, Ghanaian professional footballer. I will also wodino awoda Benjamin a champion. One also san so nyankopon de afe baako aka wonu mo emfie ho na goso ya wonu se ena Monday ana wura fidate no. Ena Monday na che se akofa ejani esi edu ne restaurant na wo bia no foforo kora wo circle Kwame Nkrumah Memorial Park ho no ai and then so ebeko so ntia na ma pass it through na ja was na special invitation ama ma nya just ewia ko just ewia nsa ewia na eja yemfra na eja yemkotomfa ho na eja was a friend of Fallis Hotspot yeah e wo Kwame Nkrumah Memorial Park ho no mo a
ya enya sem ke 20 enope no nsia yi kwa kopoma nwumere die circle dia ha yi ya na mo abo afa ho no mo mako support ma me akofa ijani esi edu aha so koso na nya sam keto akra ai wo hima Messi ene nyumtofo akukuda bebrebe you deserve said the worker say you deserve you na say they deserve nyankopon enhia mo amko support no nyina enso sei ne yeka wo bonnwom nko ade a wo nyonko nyumtofo bonnwom a na kwa support no still na so be did na woda wo pese we wish no obi akwa home pese e kan crash sem edichere na da bia se da ya mede to your WhatsApp number no ye bie mu se ku ha 0506 367 196 na ja wo dia fa ho we afa ni phone nka ho na ja yemfa enter your social media platform no so ne enche say yes afi wo hoi enche ba enso nye nipa nyina ne timi eto won ye da ye ho aba ye ba se ja wonum se segment na hodro bebre sabre wo hwe wo time na na che se emre kwa na ekono nso abo pepepe ye ba sisia. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance cry. Essence due kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now. Absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shashaka Krawon. For more details, call us on 054 401 9552. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, our Max FM 89.7. If you joada, Ekosi Fiada, about non-crew consistent Dumienu Beboa, program no air live on Max FM. Na nika sem ne se die, ya system abo non do consistent Dumienu Beboa, program no SIN live on Max TV. Ho any a bull rank of fireman so, ya cover the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaon. Afeso so, abo na kutukubon sem dia, enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. The BIA ho Professional Boxing League. Ya de hun sem nyina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so, Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. Ya de the statistics and all the details you want to know about the local football. And afempo agudi ensema ekoso yemaemu. Your segment bit to say the predictor. Emu hwampa ya the matches beba ya be more odds. Now so what's me atwa dibi. Sounds so any of the big interviews and penifo kukudan omo kasa edimu ewo Ghana any wiase agudi ensem omo any omo atwetwe komo inti shiame minima bedwafo efiti joada ekosi fiada ewo Max FM and Max TV.
What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is Hey, Max, and your facts. Oh, yeah, Max Morning Dew goes around the world with the streety vibes, entertainment. Oh, no. Max Morning Dew, 89.7. Rough Town Records. Midas touch. right. Bunny Pandis. See, I'm nothing without your love. From the bottomless pit, you raise me up. See, I'm the Welcome to Monday Morning. Everything nice, everything fresh. Too much money, no problem. The old dirty dress, I don't wear them. All them chats, I'm topping them. And I see you. Morning Dew no asugu so a wutie wo Max 89.7 FM na je se wa wutie wo radio so no ehọ na abetie e de free e bi nso a na wo de wo hwe yen a e YouTube ye streaming live ai e wo Max FM Ghana ntibra na ne yen emedi kasubo mu wo ho a enye asamketo akra na ye kọ no ye ka che se ye ba other segment na e wo program no so ne doso na ba bia ye dru de agya wani twa ye bomode di ye billboard no ahyehye so ama wona je se sabre de bia meka se e bia na wadwaton de bia opese ye bo ho dawura hyehye kakra bi na wo ho enhyehye ketua bi ene tare ho abetimi aba na woni yen aba bedi kasobomu na wo so aba be ka dwumadie ne ho aboa ma man pontuo akonenim ade bi a woton bia na se eye gusu de na se wo so hu se standing authority for ase aduane dia na je se FDA for so edi wo monsa atintim so other sectors ni na so mo betimi aba anopai me family yi every Max buy na Max buy se wonte ya asemda wodi aba no se wonte ya me momu mawo wo Max FM ye Max Morning Dew ni so na tie ni ye pa fi se bia na se de niam sie na manipa nsa ho paapai ai eni bia wasore wo pentima ko ba bia fe na wo ko so gane adidi nso ko sisuso ya de hadwin pa Bana baje kettle any ye TCA washing machine ye kan nyina bom aye de ma 5530 Ghana cedi ye na che se wunya twa sasika ya wonya 300 Ghana cedi se 300 cedi kura wa betim dia bi papa ya enye asamketwa utivri nso a wuyuso wo fie ne bia na ye tikopo wa hwa wa bre ai se nso no ye ne nam kwan so nka se bia ayi abo ahe wotam ne ye sen ye nka sa de ne biom sa de ne ye twam ye ja ama kwa me nkoma time kura de se ubetimi enya smart TV me che Infinix de no na ye the smart watch nso aka ho ni nyina ye kabom e de ama 3000 Ghana cedi pe eno echi no wunya tua sika ya kan hunu se eni ha bebre wo ha e betimi de aka ho ama e se phone aba so yi ya wu kasa na che se mu de bi Techno Camon 40 Pro na amba ne de se obi gina won chen na wo che se wo kasa kwa nipa no e twati medua kra nya de a ne wo phone no so bete wo gina market abetimi de akasa phone we bi na obi a ehia wona brabom na se recording na wo ye ne ade den so a eno so eba kama pa
Brana Bejinian for smartwatch in Kahumau at 3,170 Ghana cedi pe. Kahunu so benya 250 Ghana cedi edi a show bottom instantly. Ya enya semketua log you on to www.maxbuy.com.gh. Anampo say, unum say outlet in the door so say a baby akahunu we catch us say. Ye and crying, UTC dieno every one, ye circle dieno so every one man, ye ben telecell office one. Ye ni me fewer. Ye were more than 46 outlets. Ewo or may more betimia banoni abedi kasubum. Freya huma no kwafu ena oni and to train common 0544 019 552 0544 019 552. Must buy the say quality you trust, prices you love. I say quality you trust, prices you love there. And then I'm free a must buy and quite up modern and some so. Yagina yenim say a nipa de would you make home and a chile would nipa maya way and also so and a beboa amaya hunu wapomudin hu ejina bre. Na se kwabane say ukodi aduani bia ana wonu munsuo bia na ade bia okwo mu no emua woni padua ama sesei akwafa yade e de abre wode a ene na watu adi asem wei ekoma wo medimos say bobodi ana bepie mu e wonum asoeye sa akoba ne se wo yoba ene bema mawale mo pawo munya wo a piemu e wo medimoses na womo ede enubna ebeka ebiemu nso so hypertension ni nyina ya sitena mu a wu nyina nuane ne ade a wudie ene nti akofa mogaboroso ede abre wo de potoka sem ye friend hypertension no medimoses se bopini wonum asoeye na wonum enhwe emfa emmawo ebiem eya diabetes ye esichire yade medimoses se wonum ehwe sa yade yi e wonum asoeye ene nti wo yo bi a diabetes e wo so de friend no eye esichire yade no a wo ba medimoses e de enuro ebeka eye firi ho kra sciatica ya wonam a wo to ase entini no etwetwe wo bebre no eno nso so ha adwen ye papa ana na obi so da ho wotene ne nam na fe wanya mo spool ni nyina eka ho medimoses bra na wonum enhwe emma typhoid fever ya empempi no ye kano eye ebunu ana se eye jaundice no bra medimoses se entina ho emma typhoid fever enku emfiri atiasefo asasi so malaria ya eye ebunu eno yade bia ekum ye papa na no yesi bibi di malaria plus ekuma baba wa bia chese aya rehosem ye papa uyo obi asa yare we hawa bopine medimoses asoye na wonom emfa eduru enkan stroke ya eye enwodwe yenso so medimoses etu ase wonom asoye sanso na uyo obi a wakodi empamu agoro ama enam so wanya yade ya ye friend STI sexual transmitted infection ibia medimoses ebopine wonum asoye na wonum emfa enubna enkan na wo ho entumi ento o hwehwe medimoses a wonum ewo Adanta barrier opposite the police station and eno eho na wo kwa obenya medimoses na woni wonum adi enkomo ye pa na wo enuro aka wo yare no sanso na wonum esan wo AESL yard Accra Ministries eno nso so wonum ewo ho ebi oso so Ajayi Kojo opposite school for the deaf ya eno nso so ewo enkran potem mu hasem sanso na Kumase ahenema kokoben medimoses enso so ewo ho wo pesa ye ensemi nchire mu a wo betimi afre medimoses ewo 02440 68 447 0244 06 8447 medimoses say de wakekan nyina no wo ye obi a kire se o moja na entumi ni afusane ewo mu afem so wote ohunam mu se woye titiriti ewo ohunam mu anase wo feel numbness ewo muscles ni mu a wo pagya won sakora empagya bomodian naji medimoses garlic capsules sanso na esan boost eye cholesterol no e ma cholesterol no chese wo kwa yaresa bia ye nya ho asem enka ebiemu nso ne ehuhuru eye nipadua no
Emma enipadua ne fi bia enam enuane emframa ne emfuturo so akwa wo mu no ebe hohoro ne nyina afiri ho edi ama esan so abuse wo immune system no a eboa emma moja edi afrisane ewo nipadua ne mu yie papa wo Pemedimosis garlic capsules bia ewo Ghana pharmacy ana license store bia mu ewo oman mu ana say pharmacy shop ana herbal shop ahodo bia no wo Pemedimosis garlic capsules bia wo benya bi ato eni nti bomodia na frɛ aye ahoman ana say bo Pemedimosis aso ye ya boboso ewo enkran enu Kumasi na kwaje wa yarehwe media anopai adeche na mede nam ai sikana ekoso omega cash no emse ma mia mani a ye kwadwa me nti mani abre pa ma fa me phone mo amhwe me no mu hu ma fa me phone ya me bosta 426*8# ewo so ai na nyame ya maduma 50,000 Ghana cedi no ya se yo ya hwehwemade ono so pepa ne nsa kwa nti me so me nya bi ya edi a eye so far as amenya 18 na National Lottery Authority enso nsa ehya maga cash promo no asene de chese me so me de me ho gima ye won so a wo fie no so no fa phone na bo star 426*8# tienie pa wo star 426*8# na wa twagumu a na nyame ya dum na wutie yi a ubetimi edi sika botene be 50,000 Ghana cedi aka ne sika 500 million wo mpewe wo peden so for us we feed in that Max 89.7 FM na wutie Max Morning di nko ade wa qualify na mo unya 18 adama eya menko why because ya yenya ne enko na street ni so ahyehyehye ma abe fa we so free Max buy kro a Max buy say yen kan kire na tofo enyina ese enigisem na aba uyo obi a upe phone na mo musika no low budget chese under budget kura uni how enha hu ukita as low as 100 Ghana cedis kura ubenya mobile phone ewo Max buy na phone a wonum dia ba phone kama ebo adwuma ne camera ye kama na chese wo san de ye call a wo ti di ye na esan echema wo de a ene na Philip Essence phone Max buy say wonum akofa Philip Essence 10 ya gig wo mu 64 gig yes ama internal gig 3 gig eka ho 845 Ghana cedis Samsung na Philips SS10 kronwa gig 128 plus 3 gig 975 Ghana cedis Philips SS20 128 plus 4 gig 1070 Ghana cedis sa also na Philips SS20 no 256 plus 8 gig 1,475 Ghana cedis. Max buy say we phone for kra won ediaba. And it is said your budget tie bia no. Ubenya phone ni bi ayusu. Phone papa. Ebo adwuma na esan so echema wo ye papa apa. And it is a wo phone bi dia ma wo dofo bia. To phone bia keke. Bo modi an bopini Max buy. Na to Philip Essence. Na so farmer wo dofo. Say sa wo penchire mu a frɛ wo mo e wo 0544 01 9552 ana say visit wo mo showroom e wo Max buy afana ha ba bia say online so dwadie nso so a ene na www.maxbuy.com.gh now so shop you online Max buy say hurry and flip to Philips and now you can when ni nwane enko Philips phones na gege de dem so de ne kakaka ni bobro bodi anya sam keto akram na we de antentem ja so ye bobro ye street ni so da je ni poso efiri na wotwe kwa ye wo krom ahehe enti ye busa wo se ko so ya wa shatade bia kwa babi managu ani mu ase da ebia na wo zipa say atade no otrotro mu no watena na ate no na interview bi kasi puni ade ne bebrebe no akra me kwa so be sansa me cha me chi ba fie e be sesa me ho mi duru janshi so mi tumi na me de pa hwa na me sasa me chi ngongo me se da wani abre wo ho pa no ya so ne ntama wunya ne ntem de se da wase be sira wo no sa da no na eti ebusa no pay unso betimi abaso ye ne mo na ekọ vibe no so 055 1598321 ye fasa kwanya so ne ye chia yes ye listeners fo nyina titiri mu amota afre no
yɛsi nyankopɔn enhyia papa umfrɛ danso am yɛ sure pa say wa shatade akɔba bi ma atete woda obi wo ha wo kɔ interview watena fie nyame na dom ya fa ne interview na waduru hwa wie na o obɛkɔ na taade no afa bɔne obi wo ho nso a ɛyɛ bi no wɔkɔ wadu badwam nipa bebree wo ho ubehu ayese maame hwɛ wata na chi nya zip na say abraho sam say di agye sam amoba na mo wechire mu nti 0551598321 ana 0550055522 sa no masmienu miensen memfa last one nka ho 0579 300 025 eno so betimi afre na ja woni yen ababedi kasuma si anopa ye busa o yesre busa madama Praise the Lord. Hallelujah. Let us say, Bemena. Here, Namosa. Tomorrow, kwa na ufre free here no pay. Yeah, keep your secret. And can was our location na go see a huni pako. That's if one nungwavo. Keep. I no pay hello now the man a modupa. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, I no pay besides what shall I be aqua baby am a good and masida. With the Tomia Kata Madam Fubia and Nampa na Yamia Dom Emra said, Okoka, Okutun, ne Yere, or Mutisa, the Yenina, and Ayako. I see the Yakwa could do baby, a Yakwa Diana. Oh, see a Pitamu, let's sound as sending that. Na was me ya papa bi question na me de na ehwe no me wuro ma no na o che na me gine de na me traka mu a ka mo ko pe ta ma o mu wie ade no ya fa de ha dream papa keep your secret ya dia ya me insure teshi fo nyina no ngwafo nyina ese ba bi ye ho efre mo teshi akowuro akogosu mo Nyamisha lek mafoni bush road fo nyina yedamose Nyamisha ho da wa akoso ya se obi abaso wa hu ye odi ni baby a okase frɛ no pay sai particular line dey in fact no kwasem ne sai odi yi ni film na fa foforo tom odi ni baby a okase frɛ no pay hello good morning ofata yes madam na wapo mu ti sai mponie oh ya go part go ya me ene da wa homa ida mu kram se baby a wonam ne no de ye fine pa ho ye kama oh na me eto we do ta so wonam baby na wokɔ baby na yebusa wa no pay say wa shatade bia kɔ baby ma na gu anim aseda se ye wo zip na ase sai atade ne na ate se ye mate bi na twitwetwure no why bibi sa ato da oh me bi ate me na me kɔ baby I was a bad man. I mean, now, oh, my father, to man, and now I'm more to mate. Oh, my motor, I feel I remember that I put you in a pot to Tadi anyande. Atade anyande krofata sorry what motu omuti de no motu omuti sen nso betimi aba so 0551598321 na woni yen abedika suboma no pay se ebusa so wa shatade bia ko ba bi manim guase ato dan obi kura send message se wono de wonam kwa ho agye wo ko ne party ena obi bebo atachegu na tade mu be bia wo ko no so na emu wa panti no on sign a china acquire something which is there. Would any baby or case free no pay? Yeah, yes, Mr. Pogi.
Oh, Pobi, asawa. Now where dear? Na no pay the ya. Ye busa o. What shall I be a cobaby manate till the agu any more said that? Oh, when you account story in the way. You know, Mr. The Yojmo Roofing Company. Na may a site supervisor. And Gina, a Jumedia was a mena, Mr. Vice. Na Mashema Tadia Kama. Na Makohon. It's a very similar Yajman and Misso. Ladana of my mention or more yellow honor. Timisha and Mr. Vice. More Adidi or Monsan Kahon. Me Sanano. London, I'm say, Omo Boom, no man boom, yenti, Omo join me. Inti me, a ye me, and a miss free so for now. Maybe free from. Na that time, no, my tad, you know, suit, mono, ne down, and me share, fight, in a me share, the Jumum reflective way, no. Now, a timid woman, ma, yet me share calm, and my tin a box sample. Inti yet me share calm, yet me call. Obi fear automatina yekoyi yehona yetumi oh bemena ko sawati pobi na mete asidama barbering shop my do green estate ya ono na wabie anapabia obie mu ono na me no hono mete moncham na so wedi me kama pose ye jam wase papa panyami enhyam papa wodi enso emu awremo ye hey enye izo agoso ya wote ne story ni de supervisor pa make say watetia to manya sam ketwa hey edio na wa che bibia mo na guani masisa ada hwe na nanu mande wa hu say me ba ya na mkwa hwe e ba fa so me tade eburu bia ya straps bi wa animu am say one head holy di obeka no kura kire ye edio smata de twafle wase mba ya zip na asai nyame nko je o pe ba bi ko wura na wo hese wo ba na ya sa invisible zip no nso ai onu so ne na sem o de na invisible zip enu e bi na gu mani mu ase ndo ke wo mu ne se sa da ne ka ne fa me frifie straight to ha enti ma enka sa na wo te trotro mu dia troski dia ne wa wasem udi ne ba bia o ka se free no pay ni aba shike ni shike akwaso ya woni pa na aba woni me fansi sie ni da fu shike ta mafu ajira ho ye won dia poe mantem o apoe mantem na me we ampa ye di ofiri boko de bacho boko ye da Yesu ase shike yankoi wa sha atade bi ma cha se ho akokere woda me say me die shike madam die bi nto me na abawa bi na bi tu no manim na ahomse isan say abawa de wo kroma na wabu ade awu se abawa ntu ntia oda da ye no wedding day na ne gown zip say ye no bom pempen okọ ne nyonku bi a opamade ho ge no so ye zie ni Saturday onye adwuma kwasem afede ye ma homete na me am friend so omla ye na me ye ma na afede ge ibu kotuji madam me da ase nti enya me ne mu se de ugu nipa one ne beye na no so ho tsere wa mu bi bua wo ani atiato mu kwasem shike pa maria de ada kuru gisa mani dwudwa no kwasem ni obedwudwu pa akosu asema wo kan so ebi wo mu pa o ohi ayen kana asmode ntu amukokọ bibi na epie ko baabi ehu boye oso betimi abaso ye ne yese ebusa se wa shatade bia ko baabi manim gwase aka wana se ye atade ne na ate se zip na asai obi na agba tachagu so se wate ahwe se wo supervisor asem yanka nwie na se wo supervisor waje u coat ene wo shirt nyasam ketwa kama na atiato mama enti wonso betimi abaso na woni ya bedika so bo mudin ene baby akasef ko so yam santi gift na aben hello auntie Medion hey auntie Kasade na am se me ya exchange wudi wa mobi yes auntie Medion Kasate jahe ampa auntie Rhoda na ho ye de nyame adum na me ta se ma mo ke ye datu boye ye ye do asolidano na me pa boetu
na me di panye di awo no me kwa so da me timi sa ma ye mule na me ti fa me pie ba me si me hu yira me say ya me say ade we die next time me come there make it time papa spare one me di me ba no ka ho na ya amukurekura mpabo o hye shoe pan na slippers he ne bag mu enu ya standby oh auntie Rhoda ye da wase nyame hye papa se wa be share our experience when so dey was in mpabo akwati o se me mpabo atia na okira mebom na won say azemi su bi ato me da kwa de mejida congregation ni mu those days won so dey wa hura mane pa o wo say mpabo awo say wo sha ya che no kwasem na wo sha the likelihood say ebe why free man mo ebe why say you shoe kura de eto ni to say who say chere like say me dey yikoye ahini mai bi wa da me say satetare me na ase am say chere ne je say enya taade enko a mpabo nyina etimugu anim ase oh wow ne de no so abre ho bat un say anyway me anka sa me na manase repeti shembotom shembotom minnim ne ebe sinti amena ma me fast because anything is possible kodu baby wo ferefo anim pa na ti say hu wani magwase me na bia anya super glue a na me say was super glue so san hem bag I want to the way Africa and some of them say shoemaker for pin you be wa bag and they were near me kono na me say me yanku bi wa wakura wa pan ya ne ma nyina head bag mu oh agwini apan nyina se bag abusia wo so betimi aba so anopa ye say ehwe say wa shatade me na gu anum ase na minim se ye hempa bo bi nso mani gu nipa anim ase da enti wo experience bi abetimi dia betu 0551598321 na jawo ne yen edika so mu ha street vibe na so shit na watwe nyina street ne be ye hye nti watade hyem no mpabo a hyem ne ade no eya no wa steady wo ho no mo pa Max FM 89.7 Praise the Lord, hallelujah. I will sing and shout hallelujah. Thanks for the good you've been doing to me. Hey, Radiana. Max 89.7 FM Max Morning Dew no asugu so awutie ni yes wada ma ebia na akoso ya said on do na so wo agbin ni apan woni e pane ne ahoma emma pan o emma enam na pane ne ahoma hye bag na wudi bi egu ni nyina ne se bia na nimguase ato mo kwan wudi bi egu obi bag mu super glue nyina yese mo de hye bag super glue o de hye se de be ya china bi agwa china semunti and you also betimi abaso na ja woni abedi kaso bomu say watade ne kote ye say you mpaboa ne kwaye anase mpaboa na tu mpaboa no so most of the time ne mo de hye box mu kama na mo de twa occasion no eno na ye de anim gwase ne ba no nso bi otade to ho no ma wose we me twan bronya ba na ma hye ana Easter ba na ma hye eno de wo ye sa begu anim asese ya kire wo say bomodin a na ne wo sesi a no mo ani nso na hye abrana wonve sesi adam payimfo ati abena so apart from empaboa ene ntade ya ebegu wadi mu asi wahye atade bi ayo no mfa akoba bi ama ho akiro da ye hye tuntunu akose fita na wo ma mo amane ana ase den oh we say bo ho ma ho be yes bi the color blocking so timi block ya na atia no kwasem ti say bi a proof wa hia no wa hye green akohye mu ho eh no so wo ho wow no so wo ho what's a traffic light obi di abase na anu ada we Facebook o wo se na anu ada ye ya badin to ena ni tu no kwotena anim na wote anim ho no mo anu hu se
ono ne trousers na wo hye no enchen ba bia ate kakra nti wo sori afiri nipa nanim oh na ate kese kura ate se wontimi nsori enye nyame na ye na dom na maamefo mpanifo yi wo mode wo ntoma yi bi ekatakata ne ho a enka ne ho nyinara egu ho no ma kese na ka ye nguase nti entade ne mpaboa ne niam egu ye nim asede ebi wo ho no ma enye duabo enye obi na aibo odua na emu etaisi asa ai se coincident bi sa no unim emre bi video bi pie wo ho me pese me bo artist kurodin na all performing na na mi so otu ni na transers no aye the pampe yes akọ de be se entwem na che se wo tu ni na pa na una the bloggers so what the bloggers so ma honi pa kwa akabati menkasa menkasa wo de menkasa aka ye 2 minutes per entino ye be kone di akwaje ye health tips na ya tum din se OPD se ye bie OPD kakra kapa wa hanu manya asem ke 20 years and na ye se ye kasa afa unum jeni bi ye se friend Charlotte Onio unum minim pa ayi jeni bi ye se friend Charlotte ai nkete doctor beba ba kira ade ade ye nti wo de me yenda ye homra ne hwese ni aka bi be so mama Welcome to Monday Morning. Thanks for the good you've been doing to me. Max FM. Max money do akoso ya da me busa se wonum je ne nketo a efe ne Charlotte na ana Charlotte no na confuse mu da bi minim wa mama kai na sa je ne no ne boarding sa je ne nketo ne bo okra densen akese no na yesi dwuma edie no titiri ugbo wura kitchen a dwuma je ne sa ya obesu sesi a sa je ne yesi wodie no na wonim se je ne no kra na eno mo dia to apart from sa Charlotte de ne nketenkete no won se yesa wo ba ko ba no hu ye fita yesi sa je ne no empepi ye de ye salad na wo bi bizarre na apart from sa je ne no ye to be fa je ne bi anye salad na eno nso so wo ho na yesa wo ye normal je na ebi ko nota eno nso so de wo ho e wo se nkote che ni nyina mu different so ade wonya maaye nti we ase ase ntete ho je na ahodo e ka ho on che che ni nyina because obo ho na bi ho ye mfa ntwimako na che se yakotam de atwimako ebi o be ye ntwitwa ngwe je ne be ne mfa ntwimako hu ayi ba ko ya ne Charlotte ya hese ye be kire mi okay wo de yo mate se je ne bi e mfa ntwimako doctor ba oba kire mu ayo Welcome to Monday Morning. Max FM 89.7.
89.7. Ebusuya Mass 89.7 FM Max Morning Dew no asogu so a wuti anopai yedi nkan aka kire se enne yen OPD segment no so no ye besua de akase pa na obi ka se de nkura na mu ba besua ke se o makoma ahwihwi akosoro mu akoma ahwiri nkosoro efi se yensa aka Dr. Joan Ofori Asante wo ye herbal practitioner ewo Royal Organic Clinic ya ewo Dansuman exhibition bar stop na doctor ene ye ba beche emfasodie ye nya free jene mu nse wo bowura kechia ajene yade ye bebe wadwim bete ya na nheda nya niam bi ye bebe wadwim pa enso emfasodie afefiri ho no enya asem keto atitiriw ne nketo na ya to ne din se Charlotte no nti doctor wo so ya da wasemu akwaba de ba Max 89.7 FM Max Morning Dew yen OPD ya bie ni foforo kra ne oba ha yes next patient nti next doctor. Good morning. Good morning, Dr. Joanna. Who you dear? Yes, indeed. My insurance patron, I'm on so. Dumala quiet in the muka cranka. And you see, Yabo Bobuanoa. And yes, if you come case, and yet a biani a becca say, and a draw way and a haban way. Buka Jenny would be anim. Ne bane Charlotte no so the way that it kwame nkroma grammar Jenny pa. And na wo see yen sua de kakra wo ho nti fie fam na yenko yo meda sini di kan da safo ade asese wa ma adepa trie meda etiefo a omo age akonwa asamrei omo tie yen nso yetana meda omo asibebre yo sani awo kan ye ka jenne ho asem na jenne na ye kanam se o hwa akan memu ye wo jenne no ahodo be mienu miensa nene nan so nene ni ame pese ye ka ho asama broni efe ne Charlotte no yen akanfo na ba ebi mo fe ne se Asante Jeni ebi mo so fe na Ayigbe Jeni no eni Jeni na tititi pa no ye na nanom ebi omudi ye ndro omudi ye aduane na the reason why I'm a person ye mukasi and I see ye child in say ye will never be brave or ya migrating and I see ye jina ko ye jai use and I say ye jai say the be ye miane because say ye mimu and fasodie potia e woso emani pedriano enuntina ye start akọ ye mukasi na ya hye ne o ma wo ho no ebeboa yen ema yeyi yare bebre akwa na yenko enko no mundro bebre ense dipedua no enti na nde ye choose Charlotte no ana say Asante Jeni ana say Ayigbe Jeni no yo ni edi kan ye hye ewo ye hye sa Charlotte ana say Asante Jeni ya ewo nduane no bebre ba make kan ya no e won terms na am say e be confuse en kakwa enti me pese ye hye enfasodie potia ye use gender na say tie use Asante Jeni na e de manipedua no e manipedua no de ne ho e free yare ho me pacho Asante Jeni no juma e deporte ne say e boa wo antioxidants bi a e wo ma e boa Emma eyi plaques ye ka se plaques say obi bibi yentini na moja femu no ebia ye nuane a ye di anwa saade ne ade no edidemu nti obi ha ye bekoye se wonya cholesterol nti cholesterol no so contribute ema ne moja na kuma no entimi empompi moja se ne wo se pompi nti no obekọ hospital no abeni na ye say wenya hypertension na say wenya mojambo so nye moja no na abroso na mo bibi na esisi ntini na edi moja no kwa akoma ni mu no edi efusan no ena ma moja no nkosa enti ena ma obitiminya hypertension nti obia baby every day odi sa Charlotte na say Asante Jeni sa Asante Jeni wo to me say ebe nane sadie bia a block wo entini ketinke ye artist no ejiji free ho
Emma a breast hypertension yi ase. Enti so obi wo hypertension and ase so obi wo cholesterol, high cholesterol na so onum na edura. O use je ne ka ho a aya on monitor because e betimi ama na akofom. Na to so biem no ewo enuane nu a na se wo antioxidant eboa nipadua ne ho ban from cancer. It me inhibit ye can say cancer cells no to grow. Inti obi a wo ho a wenya cancer we use this ade we ya eboa ema cancer cells na ase ena se wunya bi nso a etimi eboa ebo ho ban na ye sha cancer etimi ye ho adwuma pa ye stomach cancer eboa any cancer back stomach cancer de edi ho dwuma tintiman pa eno nso e wo se ye hye ne nso na ye wo ho a yedi ye kodwuma a yedi saa genewe because genewe ya so timi boa se na me bi kan kai ne se plaques every ye arteries mu no eno nso timi boa detoxify ye moja no boa ema ye liver detox ye free liver na boa form blood no saa genewe etimi ye fie wo ye kan say ye brebo no ye brebo ni mu detoxify ye liver no ema ye moja no etimi edi afusani eyi ewo ni pedua no mu ena ade ba ko so edi ho dwuma pa ye omo diabetes type 2 no because say genewe ahoɔden a ɛwɔ mu no etimi sugar ne ba for montem intina ya na most of the time so bi ɛwɔ diabetes na so use genewe na so onom diabetes fo nura mesre no on monitor no consult doctor answer we use it because it me the sugar ne ba from entem so pa nti wonu madro with for diabetes and as we sit tray was so me pacho aya na why careful answer we use it sa jene ya make am one wow and once it me boy in brain ya jene no e wonuanu no bi wo folate it me boa ema moja kwa adwene ne mu no edi efusane yie nti eboa folate ne boa adwene no improve adwene no ema yetimi adwene yie nti especially ye ko ye mpeni fie mu no aya na ya adwene no ne dwumedie ba fom kakra nti se hu se wadwene dwumedie ko fom amesrew ade betimi aboa enye dura wo benom na ye aduane a wo bedi no eye asanti jene setem bia wo de beka wo aduane ho asanti jene ayigbe jene enkran jene krobo jene akosia jene edimbe na wo de ka ho ebunu jene bia wo bia sanya ofren wo ni krom mukasa ni krom kasa na once ade ba kwa e ma ne dance say wo kwa igba omutitwi wo ko north omutitwi bebi obefe bi omutitwi nti wo kan santi je nepe no no so translate no no de ko ni krom kasa mu nti no na ma ne ye ni kan e wo sa je ni Dr. Joanna Santi ofori kanidin ho akosia question bi eni ho de na wo se ye gya no ho krakrakrakra no ko mami bisa dog say apart from jene ya wabosi asante jene Charlotte me de ebunu jene apart from ebunu jene ya wabosi enuanu nura ewosa jene mu no ebi wo jene akodo no aka no mu ana se we particular na se enuanu no bebre yi wo mu me pacho sa enuanu no ebi wo jene akodo na aka no emu but me ya ne se we no ho de ne wo soro kakra esene adagene no we na ho de yemfa bibi ti se vitamin A no wo sha ho de dodo a ewo sa gene we mu na ebu mia ewo normal gene a yedi ni mu nti ene na ma we no eda ye sonko kakra
ewo ada jene ni mu ewo ada jene ni mu na jene no sɛ wo kan sɛ san sɛ ya bibi jene nti ɛho nyɛ na because obi wɔ hɔ kora agoso ya enye kwama nsawo wo mo kyekyere ne ntasa na ebobɔ ho ɛho nyɛ na de dog me pacho ɛho nyɛ na na ɛte sɛ yɛn yɛ breast no akwadwo kakra wɔ yafa because sɛ esusa no bekwa koto jene no na wato no bo yiyi ho no de aye aduane no pe yen nyina say everybody wants already made makeup okwa akese oyi ho awetwitwa but we no eyemre wunya mre me kai se yesu sakra no eno so wo ye kan say akokon kwan na so wo de saade we simia wunya eni ada eyibia adetibia ema enkwan no eye nkwan pa na hoden subem nti aye sebe akwadworo kakra ne sra mo manimu ase me kasa na ankoyi am fanche ne tiefo akwadworo kakra ewo yafa enne eno na ede saade na ba obi an pese obekwa akotompo nti omo omudua ne nso no enya ahokeka so omo bedua gene no na se ye pa komo nso mbenya sa encouragement no na komo so edua ne mo amaye wow na je se jene dada jene pa jene nketwa jene charlotian wo bo adwuma pa ya enye asem ketwa Dr. Joan Asante yedawase papa panyankopon hwa sa ropa bia ye ha wadwen na so bagie so beboa ye tifo ne ahefo ye OPD segment no emu ya ebe mo aba studio ne wo ba na de akade ni bia ba na ja wo ye de acheche ye tifo ne ahefo no mahu ne ekọ se eba ne se herbal practice ana se ye de ye bibidro ye haban nu bra ye dura sayade a na yenso yetimi enyere bia na beka se ye kọ orthodox se de ndendende enti Dr. Joan Asante yedawase yankopon hwa wo ye herbal practitioner wo Royal Organic Clinic ye wo Dansoman exhibition bar stop enti ye kache Dr. Senyankopon hwa yedana sepa amen me damu ase ni tiefo so me damu ase tiefo da wase abrao enti said Dr. Joan Asante dia beto no ye jene nketenkete ya na brofo dindi jene na kanye agoso ya na kanye nwanwa ka jene nso de Charlotte yasem keto sa ayi me kai ase JHS na ye bubo ayi types of onions no Charlotte ba go say Charlotte no from 2 yasem keto ai nye nwanwa jene nso de Charlotte nti jene nketenkete na ya tafe na igbe jene enkran jene bunu jene Asante jene no san nketenkete no nye ni ha na ewo mu aya na etoro bia wodi afra wadua ne ye na fe nso wadnya different taste ewo wo mu ka se eboa mu apomodin ko nanim ye pa wose wo ye obi a diabetes adokoro wa ewo no mu wonu na fe wo de no so ye den efra onuane na wakọ hospital akọ check ya hwade ehun se edi dwuma yie ama opa ya enya sempeto a ene ye topic a ye di ba be gina mu na ye ne yetiefo ene ya hwefo papa etimi abobo so no topic no emu odwerem pa ehun enti ye bese ye start ye show no ntem ya ntwentwen so ye bese ye start ye show no ntem se de be ya ye wie pe na won so atimi abam na waba beka nye ewo wakoma so ne etete wo ne ha wa no na ya biem a ede bia kan say people's parliament no enye ayi bia wo ye ka people's parliament a ene se wo ba ne ha wadwen ne etete wo waba beka wadwen na ye se ye hwe electronics electronics wo de me na ne ho bra sisia den yes sa ye radio kitwa ikura yetie no e wo fie no ne ye de battery hyem no nimu da ne ne e di connect yi no yes sa no so ye electronics ka ho bi washing machine wo bi wo ho no akosi ono ankasa abie ne pocket saloon wo ne fie wo ne hair dryer wo ne hot comb wo ne dien ena ma ya de do na yes
closure ne front aba so yin nti nipa ni adaje nti ne mama bebrebe yo yesi no so ye electronics ya anya sam keto akora wo afa wo tv wo fridge ni nyama nkitikiti kese edo so bebre nti yebusa se se sa nyama no sey a agoso ya mo de kwahe mo de ma ayifo bebre de ma falafala for scrap dealers no bebre de ma wo so bi okra na eja ne car part baby ayi on tonkone or the bema scrap dealer no dia pesca fridge say ya o bema scrap dealer betu moto or no agisika na nti ye be hwe ne adomo sikopa ne ahwe ne consumption so say because matese enyema no kro mo di fi abrochire bagana no ebi wo ho no because the consumption no high nti no mo dispose ni nyina ade abra yen abibifo ade fodede na yen so ye the electricity na eja ye national grid yin so kakra na fon na yi segifo be ye announcement say yedum kane ya wa ha na akwakoye asem tie na de ye topics na ye fa ho na fa me ho ye dan ye ho aba ye ba pe na de ye the people's parliament dwumade ni hyehyɛ so tentem nti ye ba sesia. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insulated kura, it sounds a deal every Max Buy Abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shashaka Krawon. For more details, call us on 054 401 9552. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede o. Kwani Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquers. Yan can say Truth Conquers. Truth Conquers. When St. Augustine is talking about Adisade is talking about the best is always good for Adisade, and then St. Augustine perseverance conquers all. Truth is what? Then Truth Conquers. Mo persevere, mo yedeyon. It's truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Watagwan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your ears. Warat! Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is Come on, church, let's sing it at the cross. Follow me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4, verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by Courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement, Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you'll be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries,
call 0244 955 425 or 050 9038 or visit our website www.restoreevangelism.org. Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. Yeah, Max, and your facts. Oh, yeah, Max Morning Dew goes around the world with the streety vibes, entertainment. Oh, no. Max Morning Dew, 89.7. Welcome to Monday Morning. Max FM 89.7. Abusia Max 89.7 FM Max Morning Dew no asuguso a wutie no na watwe foforo kra nyankopon ahyehye e de ama wa ma me no ene yasimu se kreben ya enye asamketo na yaduadue mu a free segment nketo akese ni mu adente se yadu kokroko ne pa ya chese eno ene the people's parliament dwumadie na yedi kan busa Ghana for se electronics ne hu nkro ne ba ne hu pempra de hefa na ya mutugu how ba na dibre environment no enempo de yesi ye hwe consumption level ene hu calculation ya de ade enti ye benya resource people no aba be kire mu ye pa vise efie bie ni hwa me no kasa TV nim fridge nim gas cooker enim ba aiba akuya e ka hu kettle yi tete no kra na kettle na ye rubber agoso wo kai kettle ba ku bia ye rubber ligi first answer na kettle no kwa na heater heater na wo na wo de tum no wan hwe yi a wo behu a na je se na je se ahyew de mu ne manyina nti eno so kwa be fa so aboye ho ban ni hu nwura later ede ba nyina so ye be ka ho asem na ye be kwa kotie ne Ghana for asiansa eno no ye friend warm up and entity ho warm up and entity ho na ye free ho ba pe na yakwa homa no so na ye ni elder apiagen yenya ye nipa ya de nyina National President Dema Electrical Wiring Inspectors Association of Ghana ya Energy Commission edi nsa asa wonum ase be kore yakwaje adwenkyere e wo ho no mo ebusan se electronics no krampo no e de baade ti yenkotie na Ghana for cancer. Normally, gadgets say, for instance, my iron fridge. Sometimes the core repairs, I don't go for them again. Sometimes they do have it too. That's normally what I do. But shut down for many mama scrap that. Maybe I'm going to say fridge, washing machine, they call a shop, man, I bought new ones. So that's how I dispose my things. Say, me gadgets, me say, omo scraps no na tired dem omo na se boa ni bia begu nti omo ba omo na na feature ha na ofra mu akakra omo be mo bia na so agene dem omo na ya ye dem omo na me fan to be bia enye safe place say o ka se ejagu be bia ohun de besi nti omo de omo sisa omo de ko scrap yard na omo akoye no bi foforo nti sana
yɛyɛ deɛ wɔ ha. Sɛ me gadget bi te sɛ iron anaasɛ sewing machine anaasɛ phone ɛsɛeɛ a ɛyɛ a me de ma bɔlafoɔ no. Sometimes no scraps for no ɔmo ba a ɔmo bɛ nyam ade kɛseɛ na ɔmo ama sika ketewa bi nti better no sɛ bɔlafoɔ no ba yɛwɔ bɔlafoɔ a every week ɔmo ba pɛ na me de ama ɔmo. Ebi wɔ hɔ a yɛsi wontumi repair nti ebi ama repair saa afei asan sɛ ebi ma ɛho nhia nti ɛwɔ sɛ me gada money mu na me nkɔtɔ foforo. Yes, in a merry repair, scanner be come, send me the tofu fry, be boy me sing. Debia na me yeni, debia na me. Men so media and say, Minyan you mabisa. When say most times I home use. Home use near manus na ya MY, but Ghana no ya adwene and I say ya adwene say eno na eboa eno na ye because me nyes kan koto brand new. And a home use no so no nya to ya no enche na say. Nti no say ya most times I dey call repairs but the call repairs a ebe ko be ba ko mienu e ko mbia ko mienu na so ye ne saa na aya na wotimu se na ho ode nyina say nti ne untimi ensan so yusu biem nti e ba saa e se e pest scraps bi na scrap boys no mo twam a na aja ya from ne de amom nti ne saa ya na most times ye no e da se fa ne de me de me TV anasa me fan anasa me blender say a sometime no ye wade bi wo ma say a wo de call repairs a mutu ma yamo na etuma abo na ye sometimes wo de call repairs na wo ye bibia fa wo anya ye de nya ne say wo de mama scrap wo ma mutuntonton sa scrap wo kwan so mutu de amo na sa nkofo so muto wade a umni say wade na say kra nti umni say price bi am de mama bia wo baje 10 cedi kra buru mo de amo AC say wo no mama say e mo 10 cedi nti sa de ndem umni say me ma de say dia ade sam no ma scrap na ma pesca na ma tofofo keni efite da nya asa ya enjo no wafi sha ya sa wa for sa fa asa ke o se ko no gbe no onyu fi do to ekota ko bola kwa o repair scrap la ko ka han le e ba han bo no le so bon le wo bo le yi na kan no ke mi o mi la because ka ka de o se time ko banje ma ke to phone de fiti iba que toca em info de fiti no me info do 3 de fiti ne iba que o que baixo for money se ya mi 2 cities 3 cities ningla que ya no no ngba ndo mo hebi na me hwe after le no ehia fan dependo but di be fiti ha Ebusu ya Max 89.7 FM. Agosu ya sem what in Ghana for be scrub na na yede ma wo mu. Yo na yenkwa homa no so na ye ne elder apieje. Elder apieje medical ka se eba na se bi electrical wiring ne ho inspection energy obi energy commission ama no ho kwan. So betimi aye saa ne ma nyina no. Elder Pwajen and Edana Bemu Yachi, ye national president, Edema electrical wiring inspectors. One inspector, no one I can't say, or your inspector, so your procedure. And your procedure. And the elder Kwame Apieje Toto was why there was some more kwaba at the Max 89.7 FM, Max Morning Dew, your people's parliament, Jumedi no so. Yo, so. Madam was a tomato monster after me. Thanks, yeah, a tearful na and another park a jewel. So that day on the way I don't long care when I in my partner and church and your mind. Church and your mind. It does papa panyame in show. Nano ye casafa electrical cables. Oh, yeah, ya don't papa and then you see a shred electronics. Your cast electronics pa a dear bad dear. You. Yeka electronics nothing na say ye woni media yakaka bubum abrofo ebi e friend capacitors inductors transistors abrofo enye abrofo animdiefo akaka bum a che say etimi dane
nneɛma ni ɛyɛ nneɛma pii sɛ mo kasa yi ne mo mfidie yi ɛwɔ office yi ebi yɛ integrated circuit nneɛma bi a yɛakeka bom na saa nneɛma yi na yɛgyina so ɛyɛ radio yɛgyina so with frequencies ɛyɛ data voice ɛne deɛ ɛkeka ɛka ho ɛyɛ nneɛma pii especially televisions ɛne saa nneɛma yi nyinaa keka bom nneɛma ɛwɔ mu no ɛne yɛfrɛ sɛ electronics obi a ɔyɛ saa nneɛma na yɛnhwɛ o wo nso obi wɔ hɔ no ma wakekan na gye sɛ yɛka ɛfa yɛ fridges waka radio ho asɛm na no kora yɛsɛ maba a wɔadi yɛaba yi straightener ne hand dryer ne ayi nyinaa yɛsɛ yɛka ho bi na obi wɔ hɔ no ma wɔ saa nneɛma yi nyinaa bi wɔ fie nso da biara wɔsɔre a no wɔsu ne light bill ɛne ne consumption ho ɛno no so no wogye ne sɛn na wokyerɛ mu sɛn yo ɛyɛ ampa sɛ yɛde yɛni to hɔ a na wodi dwa mu a wobɛhu sɛ especially saa mmerɛ mu bɛhu 4 fita containers ne 20 fita containers yɛbɛbie so no ebu a ɛyɛ a TV dada ebu wɔ hɔ a sewing machines dada ebu electric irons dada na oge ho a wonte aseɛ sɛ nso sɛ yɛkyin Africa bɛyɛ dumping ground a odwindwin a wonte aseɛ sɛ nso ahokyere mu nti na ama matress koraa mpo no wobɛhwɛ na matress dada koraa nso ɛde dwa mu a yɛtɔn sɛ ɛfiri amusie yɛ wɔ ɛfiri hospital o sɛ yare wɔ mu wonte aseɛ na mmom electrical ones ne deɛ there were a lot of problems affecting the energy sector. It is always more Energy Commission about modern unregulated at the LI supporting 2008 and the account up the Mara said the pay a free data and Maya Memuha free data and Maya Memuha. Now, Obeto Fiji Crown, there was star ratings. Star ratings, you know, Obeto, paper be tarani. Na paper no, star bro, stars, you know, it be a 5. So, black star back up. Now, another Fiji, you know, black star, you know. Now, another Fiji, you know, black star, and star. There were more stars, not just as we woman with consumption. Despite say ni nyina bɛyɛ adwuma ekulu nanso bɛhwɛ no deɛ ekuta 3 stars na ɛyɛ more efficient than the ekuta 1 star a wo maintain standards the compressor the power rating ɛne ne bibia ɛne cooling efficiency no deɛ wɔ 3 stars no ɛntwe anyama ma too much obey from because okuta high rated efficiency of performance it's a 1 star. Samsung na over air conditions are the same. Senior men na use motors. Senior men na use motors. Now motors there. Motor bia one lifespan SAD na yesesano. If oye juma. Oye juma. Ti a bedroom revenue na iso unipa. We are 45 years, I only will be 75 years, and yet peda a wapomodini BBM. Or one way out. In case Abrofonicia saying Yamaya, I do broniti set ni free, a bit taking more power. That's why I say Ekulu and Shoko, and so a few more current. And ECG4 will register and capture the current multiplied by the voltage and the time of consumption, then you pay for it. Now you are paying more. Sound air conditions in it.
yɛmfa afidie te sɛ electric iron nanso wofa baabi a electric iron televis ladeɛ akyi ɛkyikisi hɔ na bisa ho saa dɛn na oburoni deɛ ɔso wɔmpɛ biem na ɔto ɛbɛgu yɛ so ɛnyɛ ɔbrɛdu koraa na ɛde ba yɛnyɛ ne yɛkɔ ɔnukurom na yɛakyimbɔɔla so te sɛ sɛdeɛ ebinom nam Ghana ha a yɛsesa ndadoa dada ne adeɛ a kyerɛ sɛ yɛde kɔ tɛm a na yɛakɔ nane ayɛ no ade foforɔ ana yɛ nyina no bi ɛnenam abukyi ne yɛsesa saa nneɛma nyinaa ne yɛde ba na electric iron yi a meka yi obi kurom ayɛ bo a bɛfa electric iron ho fɛfɛɛfɛ obi a wɔnim ho hwee koraa no ɔnhwɛ the rating of the electric iron ɛno nso watɔ plug no koraa ɔnhwɛ electric iron bi a ɛyɛ 2-pin plug I repeat it electric iron bi a ɛyɛ 2-pin plug does not work with the standard approved socket outlet of 13 amps ɛwɔ Ghana ha. Ajati hono biem kakra ma me na asa eniema ekɔbɔ niema ama binom. Okɔdwem na kɔtɔ electric iron. Na plug no a ɛsa iron no so ɛyɛ 2-pin plug. I repeat 2-pin plug especially aya na yɛ round. Nikinu asa yɛ round bi 2-pin plug. Pins mienu baako yɛ light baako yɛ neutral. Ohwɛ ne ntemu a dadeɛ bi bata hɔ. Sɛ dadeɛ no yɛ earth but what is saying Ghanaian 13 amps socket mu a sɛ dadeɛ no has no contact with the earthen terminal of your socket outlet and therefore you are not safe. I repeat, you are not safe. Despite the flexible cable one, a connected iron might be 3-core, indicating light, neutral, and earth. But your plug, and that plug, normally the Germans use that plug in certain countries. On socket near round, on socket near round, when they inject it in, there is an earthen outlet bar. Now, the system of protection of the earth cable is complete. But with the buy-in Ghana, now we talk one fan come electrician who and top 13 ounce plug with 3 pins. You are not safe. You are not safe. The way you are not safe, not just a wood for the not empire. I only an earth fault. Would you put the Senina Okuta iron? The iron that you can was say airport never found me aquasati. Instead, say befa SK Bunakofa S electron not call the nearest transformer station about what attribute system to save your life. No? You will act as a conductor. Wow. What am I saying? They are talking you. You could give me a fire on young Danny Tono. You were what we call the nameplate. I remember you 80 watts. I remember how better do you crowd than about 1,200 watts. I know how they call 2 and near Keke. Now, over now, you're not ready 30 years into a brothel free said. They are trying to improve on the energy sector of PS. In Tiensa, any electric iron that is about 100 watts, 120 watts, Namon Coma before one with the Yenu, at the Ampanso, in the Pahin, Akudin, Airport electric iron. Ewo Kwa, what Damon say, Menka say, what a never know. Obey the end will be. Only he doesn't know. Into progo iron, to near less than 3 minutes. It is said, fair iron, no, about 1,200 watts. It is an air condition. Because air condition, 1 horsepower, 1 horsepower, equivalent to 700 and something watts.
times 2 it's about 1,500 watts. And so that is also air conditioning system. It's also a condition system. The power now say iron ne fan. Not say ese utia esumagana pan. The also iron piegu kwan any thermostat. Any thermostat. I think you obroni pen or the obroni pen or beche ya de pa. Me I na me hu bia che. Obroni obeche wa de pa. Any babo na ya de pa on the bebre and dia. I don't know. No thermostat into plug iron no. Editia ko simra wa be ko socket no wa kwa kodum. What to Niama handkerchief crampo, or to our plug iron nanka, and never go cry iron crown, ye, oh, iron, and Niama. What triple, what to Niama, nothing on handkerchiefs, hitting a wire or nothing. Nowadays, to push Niaman to that time it has been disengaged from the power. I say, you, okay, I only do a while, neto. Ne to ase ya ma se wo de to atade a na se watade fita enso ye de akofa ba fi se yen yesu ni ye pade efo to o to ade na on hwe o to ade na ne buo wo hwe e ka sa yon we e 200 Ghana na we ye 70 Ghana kura na se ya obeto 70 Ghana ayo na ase. No, they are pushing or quite moving what says I know what the planning yet. He said, flexible cable nuclear connected iron. It has expired. What the woman, not yet picture. Flexible cable, no, not yet, I yet picture, I yet merit. What the borrow criteria, not about AC. It means that the iron has been used for so long, and therefore the cable has expired. The flexible cable that is connected to the electric iron has expired. Conductor no creation na copper flexible cable no crown. It has expired. So we say you don't say everything. But all these things are found in our market centers. And because of Sebi, and not just what could screen China with you. Baby, yeah, make I say 70s, not the same Humpa wedding, and no warm yammy. Because I shoemaker said, Papa, me patrol young come a tompa wedding, let down, meaning to say, Mamma, Papa is cacka, coin or chip, a grant, let the way, dear, a yapana, to me a winning apple. The Shempa won more than 15 years. That was 1972. More than 15 years. Miss Loka, that's all. 18. The best friend, your mind. Oh, Cotta, dear, no, India. Go pure one, dear, what in. Until no count, one will take a decision of buying a quality product. A quality product. Because yes, the dear mind high bed than a baller. When you create a baby on betu, one baby to a it things like electric irons. Tell Yamaya and Mamudi Mutia, Mudi Mutiko, more anything. Hair dryer, no. Hair dryer. The corner hair dryer second hand. I have never macra de Romamu. Who do you take him now? And ye be more. Second hand. Oh, I'm meaning 17 and more being hair dryer second hand. It's you can be electrified because they did not test it. Now we'll be better say a year then a buyer memoir and the same degree. Ora PJ and some dear draw so pan near wabo bossy electric iron hair dryer ya bosso ya ka fridge motor net tare ni nyina say expiring date ni ho ana bi wo ho the year quality sign wo ho
say you will start no air conditioning. You will be with fridge no. And you will be with other equipment. I think I have to check from Energy Commission. There be a bomb but said me no. And come and inquire for them. You say, Onyentiu. Nanka, Obeba Kotoka. I didn't feel I can say, would 2 gallons to a boom, and to me call about 20 kilometers, not petrol. And so, Bisuba Toka, what day? About 20 cities a year, Kraguma, a Duba Copa. They are not sound when you say, would you come crew? They are no petrol for Africa. They are no petrol for Africa. I don't know when you turn a car. I can access it. Because if you buy a car, by 4 years' time, fueling and maintenance will even be more than the amount you bought the car. Wow. If you a car, no car, near the nuance here, so which you put it to, which you put it to. When the engine expires and it gets weaker, it takes more fuel. Some electrical things scenario. It consumes more fuel. And you pay. And that is how the electrical gadgets are. Na near your person who is say, Akoban say no. Energy Commission for any more mukabia a woman muntimi few mu emfa e be education being to draw and that day near that day. Energy Commission is trying all her possible best. Obi better so minima. And you have been a man who can say, Energy Commission for an artistry. And you will tell me to Yaka, saying, Mania, Aquania, Meno. So, Energy Commission for an artistry. I am not a staff of Energy Commission, but I have been certified on my summer. And we say, Papa, we agree with the team. We'll bet my chair a man sign. Then, some time ago, years ago, now, you launched a big operation, save 1 watt. Maybe Mr. Mwaseb, you could come out, you could many readings. And you could he pulls the crowd. Then I go to the platform and explain what we are talking about today. Yeah, and to say, I am funny, say, will be what iron, na say, iron, I don't collize it, and in a year basabasa, will bet to media call Energy Commission for catches that my iron will kuramini, Mesha, as saying to Musa Samame, and no more outlet to be obeyed to me a quite you get to your repairs, and no crown, there be a mechanic. It is better to save money to buy a new iron. It is better to save money to buy a new refrigerator. It is better to save money to buy a quality air condition because it will pay off than buying second hand. Say near my way. Or iron was saying a bicurana element in our here. Save money, buy a new one. Not buy snare top crabs. When they come around, they will give you certain money. They take, because iron not aluminium, and they need that aluminium. And I think some centers in Ghana, I think are springing up where you can go with your old television, they'll give you some money. Where you can go with your old electric iron, they'll give you some money, and other things. Now that graphic, you can papers graphic teacher for said which may they call certain areas are. Then they go and reform it into another distance. No more may to put environmental pollution now what they know what to actually net the baller. I think they have created centers. I am saying me I can't see a lodu qua boys the way. Most car crowd become one, new one. New one. My main example. Now I'm a BAM office. You say more UPS. No question. You can buy UPS, brand new one, but it has expired. You see the two what ones are.
ɛhɔ no de nti na wobɛtumi akɔtɔ wo UPS foforɔ na expire make up for now the UPS has got expiring date. UPS do a 6 to for more than 5 years. And what makes a UPS become a UPS is a battery shame. Now battery ni shame. Battery shame. Battery ni shame wa yen your name be to say polarization and local action taking place in the battery since it is connected to the integrated circuit. In Jebedu baby no, that battery na no ase. That battery na say it has expired. What on the from what problem? Okay, actually, if you do can you but say what's up? Madina and then battery name. Though you do battery say it has expired. Na ekwabone saa na me amakwotọ me UPS foforọ na battery na ewuwo mu a wonu man kan chema na expire no me de kwakwaje foforọ se nkra ha akwoto ade a ye ma no 1 year 2 years bi mu wo se 3 days and 1 week me kwa no so anya se hwan na waboka. Anytime you want to buy a UPS, act of the manufacturing date people chim sabi in Ghana for your auto ade paper specification paper. Kind, let it be part of you. Manufacturing date war, expiring date, so share no expiring date in a mentor. Usha na 3 months na electrical gadgets mentor. See, into what case so do you say obi kwato ade electrical gadgets or kwakoto na yemfa ne say akabo sumi makoma komiensa. Na ni date ya yedi ye de wu a e mane nto. You don't buy it. Then I'm saying now me ye na me say me talk sales. Ye di share talk like ni senya mabu. Baby am ko me mood is a high rated store. To me them me ko e pen on me tia no on the man na me gu one bag na so they should give me receipt. Ya ma me receipt. Me buy tia na so me hwe ya na ba ade na wu by 3 years. Mimia na emre. Ana by electrical checking. Wu mia na emre a say local action are taking place. A copper ade na wo ho zinc na are. Me ko am so papa unim awura unim onso unim. Munim wo so enura ya ba beto eniama wa anam se munim anim. No say them so no man am the man has expired. No see what? No see, look at it. On mean those batteries have got dates written for expiration on it. Only I told you be dey go so and not sure my eating one am say manager ne buy na me train me card as an inspector. I'm the man say ora they say Ghana Standard Authority for. So I'm not here. Only na go to give form. Mingi music enko. Me pekura the aspa and then go am say dey be me pe mo dey mo fa music mama. So if atem bia ye di mi wo ho na kire no bi ka chen say mo ye lucky. So we kokoi ba mo kura no mo e dia mo ni ane ne mo nyama wo so ne fa nyina expire. Mo be tu so nyama nyina. You will need me to what and brown woman by Yenim. Wow. Na yesha se na wo kase moto ni rating system ni fridge ni ade ade no. Ye onwo de ba o man ni mu sa na eme ye consumption kosoro. Na wo bi ebusa se eme ye consumption kosoro dia ade na mo hwe mo ye ni han ema nkrofo de ba. No mo de bewi a mo asan be kasa ho me patrol onu nye ni kan se we di yi so okun a Ghana Standard Authority ni Energy Commission kupa round won tombi kaya ba mo kra mo ya ye be ba mo office wa ye se mo nyama na mo ne mo betimi aba akonya ne da hot dodo entuwa we say on mo check they are going round checking all the living tables. Obekita then on Mukogi.
the same energy commission have brought in funds. You the co-opera, you the co-opera, remember near Babagina, table now, Tony, Bibra, near Checky, fridge, the hotel new fridge that will lot of one. Who's the air? Me tell him Catramo, dear, by near Bebrisa. Oh, ever called Sadia Pictures, a crack. Can't say the fridge you to crazy. And I'm a too crazy free. Hey, Carol's Indiana, the secretary grammar to deal. And you know, but she said, in Ira. And I'm a boy. Now, only panel they shut them on sway. What they shut them or pay customer. They shut them one. Or the best thing is you will be made to pay more electricity bill. Obetia, Ama Kanakuma, Ama, I feel Robeswegu Electricity Corporation. So, on the back, if you be back on such said. Let me see your gadgets. I feel back on Obu. Fridge on when you came. When is you on when you came. I feel your 2 minutes. Any of my rules is fine. Or no better. Now, say, Madame Bako top brand new free. Brand new. Also, I top brand new. One to the Kwame me talk electricity and us. You see, we are so free in your brand new. I'm a coffee, we call ya. Please did your popro, but no free a dada. Compressor near dada. I shall walk out with in the same, and no sana which you must say. We must be specific, sir. Buy electronic things in a well-registered, recognized shop. Like I said, fridge in a see one, and I who's sworn in the BBH say a brand new one. A brand new one, but then a yama DNA, she shall win the air compressor, no, a yana command, a yadana. So when money put into me, Sikape. A yadada. So when Obina to a shemwana, Mentasi, Obina headed to a shemwana. Messy, men person make a Nanka Obi, oh, Costa, the annual, Yama 50% discount. Now, a dead about him. Oh, Costa, dear. Near Castle, Yama 50% discount. I didn't know, 1,000, name 500. You should think there is something wrong. You should think there's something wrong. Oh, Costa, genuine 1,000. What's in your bottom? May you should 50%. Now, what do you think it is? Everyone so na genuinely ebi ya water tinye man so say be obenya opa akọfa fofora be gomunti no o tete so sa no a no wa boka no wa nyesika wo hin so abi discount dey tell ke be 10%. Now wo tete 50%. Dey be asamoki wa 50%. Something wrong because the people don't know. Wow. Madam for a chico. So be a photo suit. Suit, you know, toy. A body of woman, I'm catching Madame. This show, the suit is very fine. The mom, that's on the man, I doubt it. The catcher, the man said, oh, you said that's non prum. They make a oprum. I did some near a crew free. I go. I check. That's the thing is free. And it is Madame for that's the thing. Yeah, cotton. Mesu on purmudin. But one of the man of purmua and you free. Like I walk to electrical cables and NASA electronics. Na non sono opese who sa cha. Dear no be more who sa che. Well, a dear be more who sa. Well, I do with the chairman. One, you have to buy all the electrical cables from trusted depots of where the factories have registered. Trusted, me use the word trusted, accredited depots. Most of the cable manufacturing industries have got their depots, they have got their distribution centers, which is registered by the factory, so that when there's any problem, to return it. Me rapid Eddie Sobodium Kakrama, and I am fire lines and to be a no be perso bus, original sweetie, Yanya Weedy, and I will say, Yama amount for subem. And the number near 055 0055
522 yewura pagya gyina baako so nti niamede to mu idie wo fra yɛbɛfa no yɛne wadwetwe nkɔmmɔ na question bia nso awɔ no wode ato dwa ɛna metea mu asan ka biom sɛ ɛyɛ 055 00 55 522 ana 0579 300 025 0579 300 025 numbers me enu ya media to dwai enkonko frɛ 0551 no enu owura pragye gina so ufra yenka ate no empeke wadama enti na mse frɛ 0550 055 522 ana 0579 300 025 na fa question bra na yenya no wo so idi wonye ya doma no pay udini baby okasa free udini baby okasa free no pay yeah wogina sonso me so wontimi enya nti mi wura ye nto aso na ja obi foforo ba na ye de na tomo amawo yedi na tomo amawo na wo ka se apart from so obaji receipt ni ade no to niema no accredited places. For Nieman were accredited places. Always buy from trusted dealers and look for certification mark. And then auto cable no. Yes, something of the name of the cable and the industry that produces it. Okay, would any baby our friend or pay? Okay, good morning. Good morning. Me patro e frame Samuel Tete me kasa fe Achimota. Uncle Sam na ho ye de. Yeho ato. Achimota fo nyina so ho te sen. Opia ho. Yo, owura apia J Elder Kanidin ho ejina homa no so na Elder Apia America no ho so a national president the electrical wiring inspectors of the Energy Commission of Ghana. Entini e woka bia wonim ne woka. Anopa question be na wo de ma no wo bra wo tie wi. Okay, me patro, na me pese me bisa, me questions in here too. Enya hwe koso. Me pese me bisa say recently omo ye reduction sales be war I think it's Akamo. Omo ka say omo atiti ni amaso 50% am for too good so omo to turn rough. And they say oh patch say yetiti ni amaso sana na je say nyama na expire. Eno ye ni edikan matra to ho second say bia ebi wo ha wo iron e wo fie na say wo cables wo fie wa plug wo ha won say coat na egu cable e wo cable no ho no bubu I father na je say cable no we need to change it na yen tofu from function one I say the whole gadget na expire. That's my question. You, Mati, the Dikai may answer me free last one week. Almost a cable, a home air pie. A walk cry, na a Tanisan. Unse walk to Yamano, don't say Copenina, na cable we said. A bassite in a cable, no, ya iron and I say. Cable, no, as I would call electrician. Na auto a new cable no the shemon and yet iron and say now auto new cable no electrician or better testing electric iron or better testing the polarity or better testing continuity or better testing insulation resistance and all this is iron now for the new cable a shaman to make sure say the electric iron is healthy. Okay. And our plug and so the version it should be 3-pin plug, 13 amp 3-pin plug. Okay. What you say? We're free soon, Tino. Okay. We're free soon, Tino. First question, no, beside Man, Cassa, you see, I dare to actually say, but I was relating it, say, when the boy, you see, I did 1,000 Ghana sheets. I said, yeah, over here, I'm 50% discount. Into your ton of 500. The percentage fee, Unipa, I drink common say. There are certain discounts
which is a crazy discount, and therefore it attracts knowledge. Sa adekwa wo kotono. Say your milk I get a date do krana akahi. Yo, what do you know? Kwasem pa na wo kano. Eso hwete eye papa. Neje say ni nyina ne say enye se bia wo condemn wo bi promo a oye but eya dream tree na wo twe si so ye da se nyame nsha 055 00 555 ne miensa na fe wo di 22 aka ho ye wura preje gina ba ko so ma hu se mo frɛ ye no ma mo frɛ ye no mo frɛ 0579 300 025 ana 055 00 555 22 kosua owura pieje wo so na okay obi about de ne nwie na kosua ne nti training kura odi ni ba bia wo kasa frɛ no pɛ James kasa frɛ adenta fo nyina mo ho ya na nyame ado me na ho ye na yewura pieje wo so medical kasa no position no de energy commission for asan ase ama no enti nya je se ye ka inspector wa electricals ni wire mu a wo betimi aboa wo question bia ubebu san bia nti anope question ben na wo de ema no na de me man de mu yem pa de me bu san say panacho why it near de why edan no say your papa cra it take how many years and san style na say expire na say edan ni ma ya why we after style ye e kwan ben so na be fa ye yi ni de for fresh in questions no na je sa de no e wodan ni mu yaye bibia sili ni ade yaye bibia wie nti nti se expire dia ye be de na ya yi ni de for obey you question no obey you question no nti owura any say ade bia ajubadi bia obeya wuntimi nye maintenance na che se enye our electrical installation work. A sedan wa ye tita ni a share pipe. Ya the pipes ni be good form and say ya for concrete. Ya senya men na ya nsa wo ba betwe wo yes. It is the wutimi ya senya men na share pipes e ya we nyina ansa watwe wo yes a. Ekwanya ofa so tin warriors no se kwan no petinya san ayi warriors na de kofura access ma memra the ceiling work ya memo a de wa man for your ceiling work no ama enye correct p enye correct if you say the one the boss ceiling so ka se wo you warriors na think so after carpenter man na be to see. But we understand the specification T any standards FTR. At any time you can me represent where the boy make a crana me must mention a question but so jina ye my empa yeah hello didn't baby o kasa frɛ no pay Ajabayao na question ben na ode ma o rap PJ the free tabola na obi tim de ni free ba o koto ayiri mu a compressor so ne board ya o pe hold mu use no a use no free de nso ye mo no to ko se manu a e ba tse de mo tere no a na no sare e be na be obe answer question amount I want to bet me abaso na jawni abedi kasuma 0550 055 522 and 0579 300 025 ba kwa ka wura page gira so mo adawro ma eti mi wura a page mpacho wo we de ne question na ne se ono osiesie fridge fridge siesie ni na obi ba na se bia ni motor na se ni bibia se no so koto brand new wo se da bi ope old one wo the old one tare mu a eno na be chama no eno so no onje ne sen ono so ye na adwuma wo je ne sika mama na make say omemu ha ye wo problem kakra hwese wo to lorry tie no ya ko tie ni catch say lorry tie brand new one enya modern sa dada na ogoni aki ebia na monkey da
mesrɛ no obi de ne fridge pa no detect sɛ compressor no nyɛ yɛwɔ compressor ahorow ɔbɔ mmɔden na ɔntu fridge wura ne fo. He needs to educate him why he should buy a brand new efficient compressor, because that is the heart of the fridge, and that is what makes the fridge consumes more current. Into so talk a new one which is well efficient one. If they say the fridge needs to da, I will bet you about 20 Ghana cedis per month. I will say fridge in this one. I have to be 7 Ghana cedis. He makes a lot of savings, and within 1 year, savings no be making for buying the new compressor will pay off that compressor. But what did they make a Matias pa me gidi ye nso se nipa na tias ya na wo mafiri so na fofora benti no aba yes si wo mfom ebi kura ba wo say compressor na edge or so any ma me fa fan ensi kuma na pa na wo di sisi no aden compressor no open prama then fan now this is no should be consumed. Wait, let's say there is something wrong with your compressor. Now, when you now saw an efficient compressor, you save money through electricity bills. That pays off economically. So by 1 year or 2 years, Sika save on the consumption of that particular fridge, you save so much. Wow. Wow. Na obi bebusa o say we nyina energy commission ne Ghana Standard Authority womo ya we de womo ni wasem a ade nti na nka port ho na wono de niema na eba no na nka womo acheki ma biebie na kanim fridge we ne wom ni meter hyemu ISP muntu mfiri muntu nkyere po no so bia TV we na eba ene etare nchen enye monware nto ba bi bia na ma ya de ekura na wo kan dryer blow dry ne ye woni egina ho a wodi uti ko hyemu ne ye woni edi hu mframa no ni nyina nso ye dryer ene ye oba akobi nso ate safen ye dununum ebi wo ho no na ho ne manketo bi nye ni nyina ne ho ne manketo bi na asese wo muntimi yi ni nyina mfiri muntu ngopo no so ansana ansana ba bedu a na omotwen ama ne bedu dem na ja wo ma ba be ye ho adwuma mama me kwedi they are doing good work. Standard Authority any energy commission are working very hard. Okay. They are working very well, efficient. They are there. Now, who say your bodies are so poor? Yeah, they are what the best function. What the best function, but yes, you and yes, she always she free. Yes, send for it. Work, make I say one day, let me try one. If you do that, you will work free to me. How do you work? Say the baby. That's all they. So okay, what's over to me about so 055 00 555 5 near me and some hono now the 22 account home about na Mr. PJ Gina Sono. And this also still I know na be fraud ma me fan to jano see for my friend 0551 598 321 0551 598 321 and also ubetimi afre wabra yewra si fom and afi ubetimi afre ye 0579 300 025 akoso ya woni wo papa mfansi sie ni na eja ye hwe ba bia sunsun ne brode ba bekwa akoto anope Eda kasa akasa bebre pa ni nyina fa expiry goods ene kwan e gadget ne bebre ye befa so hu se ade we eye ana enye we ye substandard ana se bibisa na won se nena nkasa nanka ye main focus no kwan befa so ye be dispose eye waste no nti no eda timi bo ho ne kakra bi maye ti hu kakra nanka okay anyway ye see ye de no be she fridge mu na ade echi ya tackle eno na ne ye de enu she fridge mu na me bisa se said ye nipa yi ekoka ye se okra fridge na obi ba o se wo pe home use ana so wo pe bibi kwan pe na nipa ne mfa so educate nipa no
on na nipa na auto ade enye convince because ene ya ka to yetim bebre say home goods no yes ne brand new ento obo ho ma abaye ne den a be home use no ano ye den wope basa na kwan be na nipa ne yemfa so educate ni said be obe convince na watimi a comply to brand new than home goods no you say a fine of the fast and one na menemo agent na the radiator say a clip for 80 me miniano it's a fridge miniano a electrician Mr. Wayne so be froze say be adwuma manual one ntina one on one na so a wiring na bo modern na tire no eniema wiring no se ye no eni de keke kam so we are refrigerator now we go be our refrigerator so a wo a wo kwakoto fridge ni se obi a oye technician don't do when you now cost no for the new shame be such a man na sikapa adding sabi koto fridge now uma obi 20 Ghana say a branch ko jame na me koto fridge na kwa wa hwe de ya it's good we are professional kwa koto table Yawadipia or say how to be safe. Always buy from trusted. I use the word trusted dealers and look for certification mark. Cable be a young cable no momento. Cable who took cable. No one that can give the young man young children mentor. Mentor. Ese cable bia ye cable papa no abanya ya tom no abanse omomo onudin ewo cable no enya adaka no adaka de chonko bi betima ya emori egu milo chance nye ne se wo kani so atia papa modin mo padia check manufacturing and expiry date before paying. The manufacturing date, any expiring date in this country before you pay. Wow. Any beer, don't buy. Any beer, don't buy. And no one de bia ubahan masasem we usi su de bia man se wo kota de na wo hwe date ni ho waya wunim se waya mpodie ye type trotro wa homa no ho she ni millimeter o certification mark yeah. The phone here you could say with the ban or you scan it, it will tell you which factory produced it, the date it was produced, when it will expire, any the other things certified by Ghana Standard and Energy Commission. Bibia wo scan it. Without it, mentor yewura apiaje elder Kennedy me patro bakuni fato so consult a licensed electrician for installation. Okay. Consult a licensed electrician. Obia Energy Commission agina tumo se obetimi aba ye wire rene sanya manyama na ma ansana what's a car now pe driver obetwa first na baby san driver what license na awie only license any concern we employ no e mani twu after replace old or damaged wiring immediately. Replace old or damaged wiring immediately. Ashe yeda se apart from say bema ufie na hye so bema wo consumption akọ high emu akosun e de agu ECG fo so
What did they say? Your mama is certified electrician. Where a pocket one? Enti Elder PJ Kwame Toto, a national president, the electrical wiring inspectors of the Energy Commission of Ghana. Yedena se papa power be boy ye mo amutimi friends so Nyankopon hira no. Ofri na homa no so na wutimi fam afan wantimi amfam dia na yesi Nyankopon enhia mo papa Elder yeda se de bia ye tete wo ha wadwen enso no. Oya na waba na waba be kan ye ho mo amutimi frɛ nyina so yeda wase asida ka sie kwa na ekɔ edi amaye sponsors Medimoses Herbal Center yedem wase pa mo so na makofa Medimoses Garlic capsules aba boa ye nti license chemical shop bia ya eye papa ene se pharmacy bia nso bobra ho no ma onsa betimi aka Medimoses Garlic capsule ne bi na mo se bia opese wo kɔ wo no ho pa kwagya yarehwede a tema je kwadwo betimi akonnam ho no mo mo adenta barrier ho nso betimi atwa from ASL building ya ewo ministries nso betimi akɔ no mo akwagye wa yarehwe afen so ye da eye Max buy for ase papa wom no akofa Philip Essence phones de aba wo mo promo na mo ye no so brand new niema nko a we nye dada brand new nko a brand new ye di esida Emma Max buy any Medimoses na ye ka ya hwefo any ye tiefo say Max TV novellas na ye yi no say ye the old ones ni na akwa kogu a enne da duadwo da busumi September busumi ne de tosu adunum efiri no nsia ekɔ pepepe ye be hye ye new novellas ase an ene ye de novella foforo ba kra ebo 6 pm no nsia ye de eye half sisters eba na ye yi half sisters ni ewie so ebo no nso a eno so ye de can't buy me love atwaso na ye yi wie so and ye need to a wildflower ya ye yi no wotwe no eno so ye de atwaso amam na no nkono no so no ye de brothers and so atwaso ye 1 pm de eno so a wife revenge yes see na ye de new novellas abakra na ye de enti abusu akoso na mo afidie ni Max 89.7 FM ni Max TV na enipa bebre aya ewo mu no so nsa timi aka bia seda kase enkomo DJ holy producer technical professional eni enu an so dandan nsa se ya wo gine tama pam yen dana se pa nyame ensure na koso agri no nyame ensure production assistant Alexa yeda say sanso na wa wunya daje etie enfia no pa no nsia bepem donhwiri yesi Nyankopon ensure papa medin dia bana krantima mozino nyame adom ochina no ye behwe electronics na ye behwe kwaye fa so na eha ye environment ye nkase ya setena mu tra ye timu ye befa so na ya hwe ene kwaye fa so nso se bia akoto fridge TV na ompa bi ma wo to achina ekwa asase ni mu ade na ekwa kwaye ama odasani asetrem se ebe hawo se hawo animdifo baba abekire yada mu nyina se ama mo ne tie ene hwa adehye yakram. Are you frustrated by late deliveries when your